House, gospel, hip hop, soul, goba amapiano, bosigo le motshegare, ka le mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, 96.3 FM. خاشم برنامج الانفورم مثلا تبارك الله لو شاء Oh yes, oh yes, oh yes. Yeah, Hai dia, uccelli c'è che le camera potete qua ne cam il signore capate che na mela papula che è pulua perché na mela che è pulua nelle bagana va dare no vale te care no signore capate On MCRS FM. Le mogwera wa gago Mutse Community Radio Station 96.3, your friend to rely on. Right, motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM re a leboga go le le kgausi mo o re theleditšego o le gona
a go mme ge e ka ba ke gona bula selemo sa go sa mamarato a ke go dumediša ebile ke go amogela ge e ka ba e sa le o ditse gona fa go 96.3 FM ka nnete rore ke no emelela ka maoto ka emiša letsogo la ka la go šaka re tanke ga te tanke ga bedi tanke ga raro gomme motheletši a tsebe le go gopola gore le kgono le ke la bobedi a la go hloka mathata la go hloka sekutu gomme re ba le Professor Moremi Tloutša Baroka ka fa mo e le gore o ekwele koša ya Scotland e kwagala gabotse e future le Tloutša Baroka Seremi le ena o tsena re mmušetše gae pele ga fao Culture Spears kudu ba kwagetše gabotse le bona ba itla go wena ba re kudu ka kapa gomme ka go rialo ga gone molato o gona Moroka o gorogile balli ba rena ba gona re ne le ba leloko la ga Thwala le baga ka nako ko kwa gama ba ga Thwala le baga Mkhondo re ne le bona ona ka mo magagesho jwale ka ge re thomile kua moragonyana re tla le bo letwadi monna re sepela le yona jwale le kgono le re a iruma le kgono lebaka la gore re irume ke gore re swantse re fetse ka yona gore re kgone go tla go hwetša kapa go tšwela pele ka ditaba tše dingwe tše e leng gore di gona ka baka la gore balli ke ba bantši ga ba fele wa tseba ke ba bantši kudu gomme motheletše Moroka ke tlo go fa sebaka o se tšee o tamiše motheletše go le kgauswi mo a re theleditšego a le gona gomme ka morago re tle re fe balli ba rena ba titsebiše gape ge ba fetša go titsebiša ke moka re tle re ba fe melao ya radio ge ba fetša re tšee motheletše ka leihlo la kgopolo re mme mokganya phatleng gore go tle o diragalang go tsamaya jwang re tswa kae le taba ye le kgone le re mo kae jwale re tlo iruma ka tsela mohutamang Moroka a šiba o ba tšee ngwanešo o ba fe madume Prof a ke go leboge malome ka kapa a ke dumediše magoši a borena ke dumediše baetapele ka go fapana ga mmogo le mangaka a setšo baruti ba porofeta magagešo ke a letamiša magaeng mo le leng gona batheeletši ba Motse Community Radio Station re a ba tamiša ka dikgokaganyong tša leago re a ba dumediša ba ga Thwala le ba ga Mkhondo re a ba dumediša re kgopetše gore ba boe gore re kgone go kry-a tharollo gore taba ya bona e ka fela ka mokgwa wa mohutamang ka lebaka la gore maloba ke kry-ile le ntshetsere le kgontša meketla e gana go tuka jwale ke bona gore le kgolle ga ituke dilo di loke di be gabotse gomme re tsebe gore re fetša ka goreng jwale ba gešo ke a le dumediša ke a le amogela le fihlile ka dipitšeng malome ka kapašu o tla lefa melao ya kgašo le kgone go ekwa gore e sepela ka mokgwa mohutamang ke a leboga malome ka kapa a re leboge Moroka ebile le nna ke le ka kapa ke ba tamiše semmušo ke ba amogele lenanegong la pitšeng tše kgolo leo le di dulago le šikere tharollo ya mathata gomme batswadi maloba re lefile melao ya radio e fela ka kwa malome a tša bolla lentšu le lengwe ka re a jwa le e fagile jwale re kgopela gore nke batho ba laole maikutlo a bona ge ba le ka mogare ga diphapošikgašo ka baka la gore magagešo sealemoya se ke sealemoya se segolo seo se hlompegang lefase ka bophara re ya ditsebišong ba gešo re ya go titsebiša gore ke rena bomang pele re ka tle re a tsena melaong kgaetšedi yaka o be a se gona go tloga malobale le maabane o be a se gona le kgonle o gona o tlile ga a no tšea sebaka se a tamiše batheeletše ke moka ga a fetša go tamiša batheeletše a titsebiša gore ke yena mang wa ga mang o tswa kae malome le yena o tla dia jwalo ke moka le bokoko ka mo ba tla dia jwalo pele re ka tle ra ya melaong ya radio kgaetšedi ya rena le ka re tamiša la titsebiša ka fao Wela batheeletši ka moka ga mmogo le malome ka kapa le tate Moremi thobela wa le dumedišang mo ke Nera
Thwala o tswa ka mo Lusaka. Nerathwala re a leboga o ka nno re le kopelwana le go gannyane fela wa le butša ka mo go malome ka fa. Thobela batheeletši ke leboge ka kudu go ipha sebaka gore le kgone go theeletša radio motse ka moka le se se diregang mo pitšeng tše kgolo. Ke leboge le ka kapa sebaka se a kgonang go rena ka bena a be le rena ga mmogo le pro. Thobela. Re a leboga ga ke tse gore ka mola go tate mogolo ka mola re ka yana nkumadime le kopelwana le Sanibonani nonke, ngiyanibingelela. Thokoza baba. Njani? akwande Ya, ngiyaxolisa ngoba isipedi lesi sizongihlula nyana kancane. Ngiyasazi kodwa net Yeah. angifuni ukuziluma amalimi. Yeah. akunakinga mkhulu akunakinga. Ya, Mm. ngiyanibingelela nonke noma nganazi kahle. Yebo. Mara lo bathi ngikakapa senyamazo. Yeah. Ya. Lo khuluma ubaba uLucas Mkhonto. Yeah. Number 2. Oya La bathi sebuhle besizwe khona. oya Okay. Yebo, ngiyabonga. re a leboga le kopelwana le a ne ka mo go koko ka fa. Ke a dumedisa ka moka. Mm. Ke dumedisa le batshwari ba rena ba ithuba. Thobela. Ke nna koko. Ke nna koko ka kapa. Ha ke tlo bolela le fono. ya le go le skwa bolela ko. Ha ke tlo bolela ke Ya. tshware di ka fara ba re bolele le bona. Maga ge re a leboga ka mo sealemoyeng ka fa difounu di ba silent. Sa bobedi ga re bitse maina a dingaka a dikereke le ba porofeta mo moyeng. Sa boraro sealemoya ga se nyake mahlapa kapa mantšu ao a lomelago. Re lekeng go apeša polelo ba gešo ka lebaka la gore sealemoya se se theeletša ke batho ba bagolo le ba bannyane, gomme re swantse re hlomphe tsebe tša bona ka mantšu ao a tšwago melomong ya rena a ya tsebeng tša bona. Se sengwe gape ga re tsenane ka ganong, motho ga a bolela re mo fa sebaka ra mo theeletša a bolela a fetša ge ka ba mohlomongwe ka mokgwa a bjang ditaba ka gona ga se ka mokgwa o di tsebang goba ka mokgwa di bjang ka gona o di bja ga botse, mara go ne le mo a šaetša go gona jwale o no emiša letsogo re tlo go bona ra go šupa gore o tsene polelong ke moka o ntšhe maikutlo a gago ga botse ntle le tšhitišo. Se sengwe gape ba gešo sa mafelelo ka kapa ya ke nagana gore mane ke feditše man ke nagana re ke feditše nkore ke die jwale motheeletše ba ke ba lapa la ga Mkhonto le la ga Thwala le a tseba gore re tswa le bona kua moragonyana molli e le malome ya rena mola a lla ka taba ya gore kgaetšedi ya ge o bolokilwe ga a tsebe le mo kgaetšedi ya gage a bolokilweng gona ka baka la gore dilo tša lekhula kgaetšedi ya ge ga di a sepela gabotse ge di tla mo a ileng a bontšha gona gore koko e le go mmane yage o be a dira dilo a nnoši mmuša reng o tswa yena o tswa go hlapiša mohu o tswa go dia tšela jwale ra swanna ke gore re tle re tope part 2 mo e leng gore koko o swantše a tlabe gona le yena a kwagale gore tše ba di bolelago ka lehu la ngwana sesiage e le go kgaetšedi ya abuti o tseba eng o bone eng le a gopola gore beke ya go feta ka labone re be re le gona mo re le ka gare ga part 2 ye e leng gore magagešo go be go tuka mollo ka mo gare ga sealemoya go šota fela gore re founele Dr. JS Moroka e tliše setima mollo fa. Jwale ra kwana gore re a bua ka labobedi re le go part 3. Labobedi ge re bua re kwane gore re tlo dula godimo ga ditharollo, ga re sa tlo bolela dilo tše dintšhi tše e leng gore
di fetša di dira gore re tswe tseleng kapa tše dingwe tša ditaba di seke tša kwagala gabotse. Dintwa tša bona re di kwele, go loišana ga bona re go kwele, go rata dingaka ga bona re go kwele, go se ratane ga bona re go kwele. Maikemišetšo a rena kapa mmereko wa rena ga se go entertaina dintwa tša family le go se ratane ga family. Maikemišetšo a rena goba mmereko wa rena, ge motho a sa rate ngwanabo, ga gone sehlare sa go dia gore motho a be le lerato. Motho a go hloile o tlo no go hloya le ge a ka apara seaparo a ya kerekeng, ge batho ba ntse ba re ke na le mogodisa, yena o re ke tlabe ke tlhoka wa tsaola wa go ema ka gorile ka gorile ka gorile ka gorile. Jwale ga re mo go tla go theeletša batho ge ba exposana, ga re mo go tla go thekga gore mang o tseba go bolela go feta mang, mang o ne maatla go feta mang, mang a ka dira eng. Mmereko wa rena ke gore batho ba thušege, o mongwe le o mongwe a bone phošo tša gage, ge go hlokagala a kgopele tshwarelo, ge go hlokagala a bolele gore o kgopišitše ke eng e leng gore e ka tšwa mo go yena. Go na le kereke ye nngwe kapa kereke tše dintši di na le karolo ya boipolelo mo e leng gore ge motho a kgopišegile kudu, a kgopišitše ke moagišane kapa ke ngwanabo, o kgona go ya kerekeng a fitlha a tepolele. Ke moka go tepolela ntwela ya tšwa. Jwale re tlile mo ka ditharollo ba gešo, re tlile mo ka ditharollo. Re tshwenya ke moya moroka wa mmago Witness, wo e leng gore o re tlaiša tabeng ya gore ba bangwe ba re go hlokofaletše mola, ba bangwe ba re go hlokofaletše mola, mo e leng gore moya wa motho mafelelong o swanetše o tšeiwe mo o hlokofaletšweng gona, o išiwe polekeng ya maleba mo go swanetšeng gona. Jwale ge family e lwa ka mokgo, and then go sa tšwelele gabotse gore ngwana mosadi wo ka botse moya wa gage o feleletše kae, ba direla le motho a swantšeng a ba thuše bothata, ka baka la gore ge le re šupa mo e seng gona, ngaka e tlo ya gona mola ya go tšea moya mola o seng gona moya ola. Mola moya o leng gona wa tšwela pele wa hloriša batho, wa tšwela pele wa hlola mathata. Jwale ke thabile ka baka la gore mmešo, mme wo go thwe ke o mongwe wa ba babeng ba le gona ge ba lemoga gore moya wa mmago Witness o kgaogile. Ene ke nyaka gore family tše ile tše pedi di tsebe gore rena a re ba bobona, ga re le mabaka a ka re gapeletšang gore re eme le bale, re seke ra ema le bale, ga gona. Rena re nyaka taba ra ekwa ra hlola taba, ga re ne taba le motho. Mara se ba swantšeng ba se tsebe ko gore ge motho moroka e le ngwana mmago kapa e le wa leloko la geno kapa e le moagišane wa gago, le ka no hloyana ka mokgwa le ka hloyanang, mara tšatši le lengwe le tlo hlokana jwale ka batho. Kgaetšedi ya ka nko tšee le kopelwana ka fao, a re tlo go sekiša taba tše ka moka ga tšona di leng gona moo. Ke sho gore šetše o di kwele difounung o di bone, ba bangwe ba go hlaloseditše gape di a kitima ditaba. Ga re tlo go sekiša, re nyaka go le thuša le le family, and then gore re le thušeng re tlo le thušetša godimo ga ntwe le e tsebang, na re tsebe selo re kwa ka lena. Ke kgahla ke gore ba re o be o le gona, go ira gore ga o tlo gore ba re o tlo bolela ntwe o e boneng le o e kweleng ka nako ewe. Kgaetšedi ya ka nke o re tsebiše gannyane pele o tsena ditabeng gore wena le mmago Sweetness ke Witness, ne mmago Witness le hlobana jwang,
and then ge o fetsa gore tsebiša gore na le hlobana jwang e napile a ke tlo nyaka o tlo go itšee kua kgole ka gore part e nna re inyakang ke ya go thoma ge mmago witness a thoma go bajwa go fitlhela a hlokofala ebile a bolokwa mo go wena re nyaka dilo tšeo fela ke kgopela go bapala sengwenyana se se fa kgaitšedi yaka ge ke fetša go se bapala go ka kwa se gomola ke moka o nape o tsene ditabeng kganeng jale mo go diagala jwamba kere wa bona gape boseremi monna ba no namela platform monna platform ya tsefa bagešwa ke rela kwa bano e namela re sa ba bitša maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga kgaitšedi yaka o ka no thoma wa re tsebiša gore wena le mmago witness le hlobana jwang ke moka ge o fetša o re tšee go thoma mo o thomileng go tseba bolwetši ba gage gona le mo a beng a lafišwa gona le mo e leng gore o feleletše gona le ka tsela ya bolokileng ka yona thobela Mmago Witness ke motswalaka ngwana wa ragadiaka. Yena o ile a mfounela a mpotša gore wa bajwa. Gomme ka ya ga mohlola ka mo kry-a vele a se monate a rurugile maoto. Yena bothata ba gagwe o ile a mpotša gore yena bolwetši bo bo baketšwe ke eng. Ke ga mpotša gore yena o tšwa mo a tšwang o re ke Abutage. kana Abutage kofe kuo alright So ka mmona after go mmona ke ge ke boela gae ka boela gape ka ile mohlola. Ge ke tlo ba ke mohlola ke nako e ke kry-ile vele koloi e phakile ka ntle ba re go na le mo ba tšwelang pele ba ya gona. A fihla kwa a kgopela gore nna le driver ba re ke malome wa batswadi so a ke mtsebe. Re tsene le yena ka mola ka ndumeng ke ge ba re botša ene gwa tšwelela yena Abutage ba re o nyaka go mmerekiša. A fetša mmerekiša re tlo gwa 3 months kore re tlo hlokofala before 3 months re tla be o mongwe o tla ba hlokofala o tlo mo roma gore a mo tšee. So ka founela a re boela morago wa mfounetšeng e le Labohlano ke founetše ke ngwana a koko o ba reng ke Oma. A mfounela a re o founetše ke Tšompi o kgopela gore koko ka re o ile a mmona a alafa batho dišo o kgopela gore a bolele le yena a tla tšee mmangwana bona koko o mfounela a re mmage o a gana a re batho ba mo rogile ka kudu ga a nyake selo se se tšwang mo go bona. A re nna ke mo kgopele ka baka la gore nna wa nkwa ge ke bolela. So ka bolela le yena ka mo kgopela Vrydag ka re ke mo kgopela a re ke nyake go ya mo o nyaka gore ba tle ba re ke mmolaile na. Ka re no gore mmolaile ke tlo tsamaya le yena go tsamaya le yena ke ye mo go wena gore ba ka tla ba re o mmolaile bohlatse ke be bohlatse ba gage. Koko a re o tshwere ke eng ka re motho o bolaya ke maoto ene gone yala a sa kgona le go tsamaya. Gomme a fetša mo koko a re o jewa ke eng. Nna ka re go tšwa lentšu la gore o bolaya ke Abutage a re ka se kgonagalo Abutage a bolaya ngwana mmage. Ka re yona e ka mokgwa ke ka mokgwa ba ntšhang gona gore o a mmolaya. So koko a ke tsebe le yena gore o tšwile ka yona nako o ile kae ka kwa a mpotša le yena
a re ya ke tswile ke bona ka mkgwa mara ke tlotla labo a ke re be re bolela e le Vrydag a re ke tla ka osane gomme nna Vrydag yo ka gopola mamaka ka re nna tje a nka sa di kgone ke sa le ngwana nka se emelang le tšona a tla re robadiša mamaka a tla tlo re robadiša koko ba tla Vrydag Saterdag ba tsena ga ba tsena ka koloi o tsene yena le Ouma the driver ba fihla ba mo rapelela ba bolelle yena gore wa dumela gore o tsamaye na a dumela ka molomo ga gare ee ke a dumela so go fitlhile mo a e dibalang go tshwantse re tsamaye ko ka re go ra gore a nyake go tsamaya nna ke a mošia nna ka ge ke re mohlomong ke dilo tše di mo ganetšang gore a tsamaye a re tsamaye le yena so re tsamaye le yena ra ya ga koko kana kokwago ke rakgadi yaka okay re ile ga gage o fihlile a mo dira ka mokgwa a mo dirang ka gona Saterdag gomme a motshegare ka moka wa ba robetše ka ra mohlomong wa khutša dipeni tšela di fokotšegile o patediša le matšatšale a sa robalang ka re le se ka motshwenya nnete be re motsosa ga tshwantse re mo fe dijo ka re be re le ka ntlong ya ka ntle late ke ge ba re thota re ya ka mo ntlong e leng ka mo gare mohu o hlokofaletše ka kwa kamareng ga koko bošego ba a go sela Sontaga gora ka mokibelo bošego ka masa a ka masa ka bo 3 ka bo Sontaga ya masa Sontaga yeah go phapama ga mohu yena o itše ga lebelela o lebeletše ka letšhogo mapele a kere mohu tlhokofetše ba sotša hlokofala okay before a tlo hlokofala all right o phapama a ro phapama ba tšhogile mmona gore o tšhogile a re manje kwenzakalani ga ke tsosa koko a tla a bolelle yena rawa a kere go na le diaparo tše ba di hengile mo lebotong a nana gore mohlomong o tšhoša ke tšona a re a gona selo a di phaya so a re bona mo ke diaparo tše di hengileng mo a gona selo nana a dumela a robala be ke robetše le yena mo peteng a kere a robala mme a no re makala froga wa mothola ke motho robetše ka 7 ge go itla ngwana gage Ouma a re motsose o re le robetše bjang ka re nna ke tsebe ka re a so phapame a re motsose Ouma a re motsose a mole motho o a araba mara o arabela kgole voice ya gage e kgolo ka re moleteng so awa ga bala gore a tsoge Ouma ke ga founela le moruti a mo rapelela re mmitšeng re mmitša voice ya gage e kwagala kgole o araba mara o kgole a senka a phaphama ke ge rakgadi a re yan re tlo dira bjang o tla ba mmolaela eng ke ge ba bolela ka ditšhelete o mara motho a tsebe ditšhelete tše tša bona go ra gore ka ba nnete na ya šalagana mo ke ge re tloga ge re boa gae rakgadi a re dire bjang ke founele Hash na ka re no a o founela Hash e ka se kgone go mlata mo gomme o tlo timela ga o mo tšea ka Hash mo hlomong o tshwantše a ilo tšea ka lapeng la gago
heshe e mlate ka lapeng la gago gore a se ka tla timelela bana ke lentšu le ke le tšhitšheng nna ge a bitša koloi ela ra sepele ngwane o ile mphonetše Sontaga nnana a re mama o bjang kore ka palalo kore ke mfetole ka re ra boa ka se ka mfetola ka motrompela phone ka re a ke nyake lo motša mo founung a ka tla mohlomong a e dibala kua ke ge re tsamaya ka van ra ya kua ge le tsamaya le molaeletše mohu ee mohu ke kgile sehlare ka mmolediša mo lampeteng vene be se ba mo kukile ba ile ka veneng ka latela le mohlala mo ba sepetšeng gona ke itsamaya ke bolela ka sehlare sele a ke fetša ka se laiša mola veneng ga ile ge e tšwa ka botša ka re o se ka šala ka mo ga mokhonto re a sepela re a ga gago heshe e tlo go lata ka lapeng la gago le ga e tšwa mo keiteng ke boledišitše ke ge re sepele a re fihla kua le gona ka mmotša le gore re fihlile ka lapeng la gago ke mo heshe e tlo go latang gona go ra gore letwadi ba bolela nnete ga re mmago witness o hlokofaletše ka ga koko ee alright re ka tšwela pele ka tše dingwe and then heshe ya motšeela bokae heshe e tlile Mantaga ka lapeng la gagwe ka lapeng la gagwe and then tabeng ya go arrangea dipoloko mohu o tšwa go hlapiša ke mang mmušareng and then motho wo lebeng le mo kgopetše gore a le thušeng mohlho mongwe go thekga bo ditopo ge e ka ba le thekgile go bea matšwa ge e ka ba le beile o be a sepela le mang le se ka no sebole le se ke la bola gore ke mang ngaka yeo kapa moprofeta woo o be a sepela le mang wa family and then la bohlano ge mohu a etla o tšwa go hlapiša ke mang a tla le mang go tšwa mmušareng go tla ka gae go hlobogilwe jwang jwalo jwalo mohu ga ra mo dira letšwa mohu yena mo be re ile gona nako re ile re šile mohu ka lapeng a ba fetša gore botša taba tše ke kgopetše ragadi ka re kgopela mme o re tlileng go yena a mo thibele a re thuše gore a mo thibele gore ba se ka tle ba mmerekiša okay o file ragadi dilo tša go mo thibela a tla yena a mmereka o file koko gore koko e be yena a berekang stopo and then yena a se be gona a se ka ba gona and then ge koko a swera ditaelo tše a ya go bereka mohu o be a sepela le mang wa family a ebe ke le gona be re le gona o mmerekile a sa le kua before a ya mmošareng ka ga gage goba ga koko just ka ga koko o mo hlapišitše ka dilo tše ba mo fileng tšona okay a mene ya le tše ba mo fileng tšona gore a di dire emaganyane mama ho ke kwele gore mohu o hlokofetše taba ya mmago witness e tlo lefa bothata lena as le le family because a re kgone o kry-a nnete la mathomo go boletšwe taba gore mmago witness a la tseba gore o hlokofetše neng letwadi a re o hlokofetše ka mokibelo o hlokofaletše ga koko maloba go boletšwe polelwa gore mmago witness o hlokofaletše tseleng go thoma polelo ya gore mmago witness o thekgilwe ka Friday ge a etla a tšešwa ka ga a etla go bolokwa go phuthwa go sasa so go nwe le go kwala taba gore no mmago witness o hlapišitšwe ka ditaelo before a tlo ya ka lapeng la gage ke raka mokgo nna ke kwang
Ya. mama e bolela ka gona go Ehe. tlhole le rile pele le monametša ka moveneng le moiša ga gage go abe go šetse go nyakilwe ngaka e bereka mmago witness ke rela gore ge e le gore ke go kwa gabotse gore mmago witness o berekilwe before a ka ya mmušareng ba mmušara ba ile ge ba etla go motšea ba shabereki ba šetse a berekilwe and then ngaka e ganne go tla go bereka ya fa koko ditaelo gore koko a bereke mmago witness tabeng ya mmago witness nto nna mmakatšang ke gore why lehu la gage go sa be le nnete go e ba le ditaba tše ntšhi godimo ga gage no ke kwele e rafetse ke Eh. tlo e bja ka mokgwa ke kwang ka gona gore wae Eh. se ne nnete ga botse ya o ka tswela pele mama Ka mokgwa ke ge a kere ka mokgwa ke boletšeng ka gona gore utswa re tsamaile le ena a ya ga gage a hlapile ba mo ya dietše ba mo ditaba. hlapišitše all right ya ba mmošareng ba tla ba mo tšea mantaga nna re mmolokile la bone a ra mmoloka ka mokibelo le mmolokile la bone la bone ke kgopela go botša mo nako le fetša go mo hlapiša letwadi ba le kae tswadi ba se gona ba se gona all right le ka tswela pele ke nyaka go tla go kwešiša ela ya go hloboga gore go sepetše jwang tabeng ya mmošareng mmošareng batho ba mmošara go tshwantseng ka be ke tsamaile le bona mantaga ba re ko lokiša mmošareng nna ka hloka tšhelete ra hloka tšhelete be re sena tšhelete ka lapeng ga re sena tšhelete ouma ke yena a fonetse mmage a re mmage ka re o number 2 ene le mmošare ya royal e kwa number 2 re tlo mo kgopela gore a a lokiše dilo tše ba reng a di lokiše ka bokgausi ka bokgausi and then a be a boe le mohu ka laboraro so gore mohu ka saeteng la mmošareng gore o bole a berekilwe mo a nyaka go fagasa nto ke sa itseneng o bo se gona be ke se gona mohlobogile ge a fitlha nna nna a ka mohloboga ke na le nto ya gore motho ga a hlokofaletše ke na le yena a ka kgone go mmoela ka mohloboga a ka mohloboga and then ba ba kgonneng go mohloboga mabarebare a re go be go diagalang ka mola gare ga lepokisi a ya gona motho a boletseng a gone motho a boletseng a wa gona motho a boletseng right moroka maobane go ba jweng ga mmago witness malome o tsweletše gantši mo kgaetšedi ya ka mola a bolelang gore ge o thomile ka go ekwa ka mmago witness a sa bajwa gore man ke a bajwa go mpona ke le ka tsela ye ke bolaya ke ngwana mma a ira malome and then go a fitlha nako mo e leng gore kgaetšedi ya ka le yena o tlo re ba tswele taba ye ya gore malome o tseba bolwetse ba mmago witness ya tswelela a le gona dilo tše di nkgatlhang ka kgaetšedi ya ka moke ga a bolele dibare ga a bolele o kare o bolela dilo tše a beng a le gona a di bonang koko o ganne gore malome e ka se be yena a ka bolayang mmago witness e le ngwana mmage kgaetšedi ya ka le yena ke kwele o kare go bile le mo e leng gore o kare ga a e kgolwa gabotse go ne le kgaetšedi ya ka ye nngwe gore ke mang ouma ke ngwana koko le yena ga a kgolwa gore malome e ka ba mmolai wa ngwanabo go ira gore go se tshepe taba ye mohlomongwe e ka ba lebaka la gore ba tseba malome gore ke motho wa mohuta mang mara potšišo ke gore na nkane e tswa leboelela ebile e tswa mafelong a fapaneng right ge o ka theeletša taba ye go tloga kua morago go be go šetše go thomile taba ya go se tshepane
ntwa ya batho ba ga ya thoma ke bolwetse ba mmago witness goba ke lehu la mmago witness ebe e ntse e le gona ntwa ka gare ga bophelo ba batho ba why ke bolela so koko ka gare ga taba ye bolelwang koko o ganne go amogela mmago witness ga bazwa a re ba tlo re ke mmolaile ka lebaka la gore go ra gore be ba sa tshepe koko goba koko ba tseba gore ga ba motshepi kapa ga ba morate koko a gana taba ya go amogela mmago witness gore a tla a mo thushe jwale ka ge koko a thuša batho mara kgaitsedi ya ka gore ka felletša ke tsena ka bogare ke rapela go fitlhela koko a dumela go reng gore a tle a mo alafe go ra gore koko o be a alafa mmago witness ntwela ya go rapela gore a skebe a hlokofala ka baka la re ke tlo ba mathateng e be e le gona mo go yena ge koko a lemoga gore mmago witness o hlokofetše ntwa mathomo ya go klika ka mo go yena e bile gore tabela she di tlo tloga jwale bo re ke mmolaile ene ya dira gore go hlokege nnete ka gare ga lehu la mmago witness koko ge a be a sa bolele nnete gore mohu o hlokofaletše kae o be a tšhoga gore ge go ka thu o hlokofaletše mo go tlo phethagala yona ela ke beng ke bolela ke beng ke gana batho ba ke dingaka o thwasitša ke re kgaetšedi yaka malome ke ngaka koko o bereka ka batho o ngaka moroka le ka mo ga borena ka mo re ne dingaka batho ba swanetše ba tsebe gore lehu ke la modimo motho wa hlokofala ka ngakeng motho o wa hlokofala kerekeng motho wa hlokofala ka sepetlele ge o ka bona motho a hlokofaletše ka ngakeng family ya bo motho o emella ka maoto go ira gore go tloga le mathomong ge mohu a išwa ngakeng go ne le ba babeng ba sa nyake jwale ge motho la a hlokofalela kua ngakeng ke mola e reng re le boditše gore ngakela ga e tsebe selo ga e kgone moroka motho o hlokofala ka gare ga private hospital mo go patelwang ditšhelete tše dintši go ne le metšhini ya go hlola motho le mo metšhini ya government e sa fihleng koko o be a se a swanela go fila guilty gore e tle e ba gore ke yena a bolaileng mmago witness ka baka la gore o hlokofetše a dula ga gage yena o lekile go thibathibetša taba ya lehu gore e sepetše jwang ka baka la gore a be a ne le letšhogo mo go yena gore ntwe ke e bone ke itsebile gore e tlo o direga jwale e diregile now family ye ke ka moka ga yona ke re lehu la mmago witness ba le dirile di-equipment tša ntwa gore gone jwale e šetše ba o kare ba loša ke lehu la mmago witness mara ga se lona because lehu la mmago witness le tla ntše ba sa kwane ba sa ratane ba loišana now ba gešo re boletše gore le kgono le ga re tlo tsena ditabeng tše that's why re tsentšhitše lena ba bagolo re tše re bana ba le re ba beile ka kua ntle ka baka la gore bana ba le ga gone ntwe ba e tsebang ntho ngwe lengwe ba beng ba e bolela mo e be e le ba re ya mamang a re e be e le letwadi a nnoši wa beng a re nna ke re jwale ke tlo kgopela gore ntwe re tle re tšeeng gabotse moroka o tlo le thuša le hlokofaletšwe thata o tlo le thuša tabeng yeo ya go hlokofallwa thata bahu ba bangwe ba ga bolena ga se ba robale o tlo le thuša tabeng ya bahu ba ba seng ba robala metseng ye mengwe ya lena ga le ne boroko o tlo le thuša tabeng ya boroko maphelong a mangwe a lena le apere dinyama tša mahu tša mathata a go fapafapana a e leng gore le no bona le elo ga le tsebe gore le lošakeng
moroka o tlo tsena and then tše dingwe tša tše e leng gore le hloka gore a le thushe ka tšona as individual le tla mmona ka thoko la re no nna bothata ba ka moroka ke 1 2 3 4 mara tše ke di badileng ka moka ga tšona ke department ya gage o tlo le thusha and then o tla checka jwale ka ngaka gore se kgaitšedi a ka se dirileng ge a leka go thusha moya wa mmago witness gore o dule gabotse e tla tšwelela gore go berekegile go ba go a berekega na ge e ka ba ga go a berekega o tla tsentšha letsogo re a kwana kere ene nto nngwe ye le swanetšeng le tsebeng ba gešo moroka ke tlhoke bolela nto nngwe ke re baloi ge ba nyaka go hlahlamolla family ba tšhela moya wa ntwa pele and then batho ba lwa ba lebala go focusa godimo ga dilo tša bohlokwa ba focusa ntweng ntwe baloi ba e tsebang ko gore ge bana ba motho ba sa kwane ga go ntwe ba tlo tsogang ba ilokišitše dilo di tlo no tswela pele tša senyega bona ba šupana ka menwana ba elwa dilo di tswela pele di senyega now batswadi ge le leso le ba bagolo dintwa tša lena di ka se le thuše ka selo ebile di ka se thuše bana ba lena ka selo moroka mo bophelong go na le maemo a mangwe a bophelo dilo di kgona go diragala tša go kwatiša wa kwata wa hloya batho wa lwa le batho wa tenganga mara tše dingwe tša diemo tšewe le ge o ka bolaya batho ka moka ga bona o ka se di change di tlo no dula di le jwalo jwalo ntwe ke ratang go e bolela motho ke gore batho baki a ba tsebe gore ba ba ga bona ba hlokofetseng ba ka se ba tsoše le ge ba ka lwa le ge ba ka hloyana ba ka se ba tsoše le ge ba ka hlehlangaka tša lefase le ka moka ba ka se ba tsoše se le swantšeng le se dire ke gore le netefatšeng gore bahu ba ga bolena ba robatšo le hlapišiwa maswiswi le hlapišetšwa dilo tše ka moka ga lena ka baka la gore kgoro ye e tletše ka batho ba go thuša batho mara ba palela ke go te thuša bona ka baka la gore ba loišana jwale moroka ke kgopela gore o bolele le bona ge o fetša go bolela le bona re bitše bana ba le ka mola re tle re ba address malome ke bona emiša letsogo mola thobela ka moka le batheeletše ka moka le bo pro ka kapa ka ba o ka re ke a leboga ka baka la gore sa mathoma ke leboga ka baka la gore o ka re taba ya mafelelong le se nna ka bonna ne ke sellela o ka re bjanong se kwagetše fela nna ka bonna ke na le ngongorego ganyane mabapi le ngaka tše bona ne ba di tsamaya ke sa tse gore ke ngaka tša ditaola goba ke didupe goba ke ba porofeta ka baka la gore ge e le gore ke ngaka tša ditaola taola ga ina leina la motho ke ntwa mathomo yeo ke maina a diphoofolo ke marapo a diphoofolo ka go fapafapana taola ya hlahla ntwa mafelelo ke pheko nkane le lekgono ke sa phela ka baka la gore bona ka bona ba berekile ka mokgwa ba berekileng ka gona ebile nna ne ke se gona ga ka ka kelela ka peine le ka tšatši la mohlolo ene sa bobedi ka ge ke kwa taba mo e tswang gona mathomong go bonagala ga botse gore taba e agile ke mohu ka baka la tšhelete ya mang gona gore go na le tšhelete ya batswadi ngwana go na le ngwana la spawn o ile a tšea maphepa tsamaya le ona tšhabela bo Pitori kwa e gore maphepa a kopantšitše ke nna la spawn a sepela ka bona bo 2 years to 3 years ke ga boa kgane yena ka boyena o wetse go tloga lokiša mo papa na bereka gona go tloga moo ga fetša wa lokiša wa mphounela šetša tsamaile ka go ka lone le security o re abuti ke feditše ka paperwork go na dikhopi kwa Elias Mtswaledi ya ka pela o lata dikhopi tšele then nna ke tla re ge ke bua ka tla ka di hwetša ke ile kwa Elias Mtswaledi ge ke fitla ke kry yena ka boyena o tingwadišitše yena nnoši nna le mohu ga re gona
ka ba le dingongorego mo go HR ka re ntho e kgonagale bobjang go leina la gage fela ka baka la gore batswadi ba na le bana ba na ngwana ba re a rena re tsebe o itse ga fitlha marena ke ena ngwana a nnoši go tloga mo nna ka bonna ka re emišang ka moka dilo and then nna ke ye ke late ngwana gae ke e ra mohu a sa bereka crush mo ga Peterson ke se ka e gopola tabeo ba re tle ka mswana ka tloga ka fita mola go yena ka mmotsa ka re sister ke tsamaile ke kry-ile ngwana o la ga borena o ka rena a dira nto e sa lokang ebile ba go nyaka le wena a rena a botse ke mo mmereko ena ke na selo ka re wena ka bona kgopela nna ke tla loga mano ka tla le tšhelete nete o re kwa wa bona ba re file date ba bitša le yena ngwano fela yena na sa tse gore ba re biditše ba mmeditše gore a tatše dikopi tše ba ka se kgone gore ba nneeletse nna ga a fitlha kwa kry-a re feleletše ba re o ya ba tseba ba babedi na a re ke abuti le ausaka ba re wa bjanong wena ka wena o tengwadiša mo tšheleteng gore o e one ya ba gore taba bjanong yena ka bena o thomo intšha ka moko gore aowa nna ka bonna o tshwara gore re wa e toma ba re ne tlogela ntho e dirang ka kala gore ke fraud ntho e dirang o tla tshwariwa gore gore bjano go thoma paperwork e ntshwa re a ngwadišwa ka moka ge ke bolela taba e ka botlalo ke kwa o mtswalaka a re ke ka baka la tšhelete a nka mmolaya bjang nna ke molateletse ka shopong e be gore yena ka yona tšhelete a ba re ba ngwadišitše mma go rena ke yena leng inherit ka baka la hlokofetse yena la mafelelo ke rena ba re leng inherit ka nnete nna ka bonna ge le gore ke tsotsi ore ke mmolai ne ko mo thibelela because a leng inherit ne kgopela mma a se ka tsena bane ke taba tša gae a ke bolela taba tša gae di lebane mma ne ke mokgopela ya koko e maganyana ke tša gae taba tše alright and then go ba gore bjano go tswela pele le paperwork ela ge ntse re le busy le maphepha ke ge sister ena ka bena a fokola ke ile la mathoma ka mokra rogile maoto warra a re leke go e summariza Okay. re se ka ra itšea ka ditepe tše e leng gore o re ditšhetše di tsebega okay tšhelete ye le bolelang ka yona e šetše e ile ya tšwa o mongwe le mongwe a kry-a ya gage e sa le busy le gona ne e sa le procedure e sa le processing ee okay o e sa le alright re ya leboga se sengwe se ke nyakang go se kwiša ko gore gone jwale ge mohu a be a thoma go ba jwa la se bone ya geno e sa le gona e sa le gona wa tseba re ke be ke re ke tlo re mohlho mongwe ge ba be ba re ke ngwana mmago wa tseba re ke kgopela go botša gore nko iše mo go kgaetšedi ya ka mo kgaetšedi ge mohu a be a go botša gore o bolaya ke mang o be a go botša leina la woki goba o be a no re ke ngwana mma and then lena la no kwiša gore e ka ba woki ka se bola o monnyane goba be ba bala leina lao o boletše gape tsara Stephen mohu and then ge le fitla ko bathong ba lebeng le sepela go bona ba e beile ka dikao goba ba no tloga ba mo šupile straight ba itše abutage ba ile abutage and then lena la no kwiša gore e ka bao ke ena abutanoši gape le o monnyane ke abuti aowa ke ausi batametša le kopela la mo re go thuša kgaetšedi yaka ke ausi ke ra gore batametša le kopela le re go thuša gone jwale ge re le ba bararo re belego soki re ka no be re le ba banyane o le o mogolo mara re boa butago go ne le gore o mongwe ka no ga e bolela re boa butago ya be e le gore o ka se re a ke na buti mola e le gore nna re gona re a pele ene alright e lokile warra Steve ditšhelete ge di tšwa di seke tša lelweša o mongwe le o mongwe ga a kry-e se se mo swanetšeng number 1 number 2 mo lefaseng dingaka ga di swane go ne ngaka tša maaka go ne ngaka tša nnete go ne ngaka ya gore a ke fe mohlala ke re ke nna ka kapa soki wa tseba re nka no re ke tšwile ba mpotša gore go ne monno mongwe wa ngaka shu
o tloga o batamelane le yena wa tseba gore nka fetša ke naganela moremi a ke ra ba bolele gore ngakeo ke mang nka fetša ke re ke neng le go ba le yona thata ke moremi no mane moremi ke yena nto yang and wa kry-a e le gore moremi ga a mowe ebile ga a mowe ebile o kgole le seporofeso sa motho dingaka tše dingwe di feila go hlahla batho and warra re ka se re dingaka di swantse di bereke ka mokgo wena o berekang ka gona jwale ka ngaka dingaka tšeo ba beng ba di sepela le baporofeta di ba boditše se di beng di se bona ditaoleng le ka mokgo ba ba boditšeng whether ke nnete goba ke maka maloba ke botšiše nto nngwe moroka pele ke e botšiša ka bolela gore moloi o tseba ke setlhare ge re bea letswa le ya mo e leng gore molato o gona o phela gona moroka o ka se bolae motho a ke no fa motlala kere nka se bolae o ka se mpolae ke le ka kapa ba ga maubane ba bea letswa la go bolaya o letswa le ya go mmolae ka be ka bolapolong ka re moloi o tseba ke setlhare since le bolokile mmago witness ke batho ba bakae ba ba tlhokofetšeng kokošo o sa phela e ra gore a se yena e montšhitše tlara malomešo o sa phela go ra gore e montšhitše a se yena tlara ka baka la gore ge e ka ba berekile ka nnete gore motho a bolaileng kgaetšedi ya Steffi a tlhokofale ne go ra re ba ba sa phela a se bona ke ra gore go ya ka mokgo ke kwišang taba a letswa ka gona ene go ne le gore re bee letswa ge re fetša go bea letswa rena re lebelele gore motho o tla hlokofala motho a se ka hlokofala mara bophelo ba gage bo be ka tsela ye e leng gore ga botlo ba nnoma le botlo makatša batho botlo go tshiša batho so Steve ga itšedi aka ntate Mkhonto le Makoko ka mowe la bona boloi moloi sa le re mmona kgale ka nako ele ba sa hlobola o sa no kry-a motho a le ka motseng a hlobotše ke ka nako e be re kgona go bona baloi go jwa le moloi a o sa mmona ka baka la gore ba swarega ka leleme ga ba sa swarega ka go se apare jwale ba gešo ke nyaka go no le lemoša nto nngwe gape ya gore ntlo le rwele ga e tswa le kgoši ntlo le rwele ga e tswa le kgoši ene le motho wa go loya kapa ngaka e re ngaka motho wa go loya nke ngaka ye ge e re reša e go fe ditaelo tša go go šireletša gore ge o kopana le Steffi a re wa go loya o seke wa loyega o šireletšege mara ge moremi nka re ke ile go hlola go yena a re moagišana gago wa go loya e fetša mowe then go ra re ga a re reše ka gore swantse a ntšhireletše mara ke kgone go tšwela pele ke phela le moagišane wa ka baka la gore moagišana ka ke a mo hloka ngwana mmaga ge ba re wa ntoya a ba swanela gore ke se ka ya gagaga ke ngwana mma ba swantse ba mphe dilo tša gore ge ke ya ga ngwana mma ke tlotše ka mo dieteng ka mo ke tlole ke hupe ke kgone go aga ngwana mma ka baka la gore ngwana mma le ge e ka ba moloi ke a mo hloka bophelong ba gage motswadi ya ka le ge e ka ba moloi bophelong ba ka ke a mo hloka jwale ge ngaka e re go nna e re ka kua ga geno ka kua ba gatišitše gore ge o gata o bethe ke stroke o se kwa tlo o sa ga geno wa mmona re ngake ga a nkagiše nkane a sa mphe ditaelo tša gore ge ke ya kua ga gešo ge ke gata stroke se se ke sang affecta ba no bona ke tsene ke ba dumedišitše ebile ke nole ditee ebile ke tsamaile ke sa phela go rata dingaka thata go tlo le bolaiša ene a se phoso go rata dingaka ka gore ge mmele wa gago o fokola o nyaka thušo mara lene ditaola lene moya lene dilo tseka ganeng a le re ge le bua ko dingakeng tšeo la tšholola tša lena la kwa gore tšela tša kua ngakeng ela di reng kapa wa tšholola tša gago wa re ya ga moremi re ya go hlola a ke re le rena a re dingaka mara ge nka tsoga ke nagana gore swantse ke ye ga moremi ke ya khunama ke ya rapela ka kgopela modimo le badimo ba gešo gore banna ke ya ga moremi nketeleleng pele se ke yang go se hwetša kua le tseneng ka mogare ga moremi a kgoneng go nthuša ka tlhahlo ya lena le ba ga moremi so tlogelang taba ya boloi
tlogelang taba ya go bolaišana ga gone motho a ka kgonang go bolaya motho mo go lena ene le sa tlo no loišana bana ba lena ba gola ba hloyane le tlo tlhokofala la tlogela bana na bana ba lena bošala ba phedišana jwang ka gore lena ka bolena le swere noga wa tsa le a ba tatetša le tšea tlhogo a nogela le šupa o la boa la šupa ola la boa la šupa ola la boa la šupa moroka go ka kwa bana ba le dilo tšebe ba di bolela mo ka la bobedi bono kwa gore ba nyantše poison ya lehloyo ya go hloya batho ba e seng thaka tša bona koko go ne le ba godileng le bona a ba godišitšeng ka moka ga bona a ba nyake Steve le ba e leng gore ba kgausi le Steve a ba nyake koko na koko ga a ne le tlogolo tše o reng go tšona Steve ga a ne le ba phelang le bona o reng go bona jwale koko šuo moroka ga a fetša go bolela o bolele le bona re bitše ba le re tswalela alright banna ke tlo bolela la mafelelo ke nyako tseba wa bona gore ngwanola a hwele mola ke ba uswa ka ba gore o ska bolela ka gobane Steve ya go hloya wango Steve wa go hloya a na reka van ga reka van bana ba la ge ba fihla mola ga gaga a re ska tsena ka mo ka nletli le dihlare ba re go nna Steve o go hloya permanent ka re o hloyelang go ile gwa lahlega lethwasana ga Steve mo lahlega mo le ile ga metsi ge le ile ga metsi la timela lethwasana le wa lenyaka ngwana wa gae ene le nna pela ka e bohloko kere nna ke tšwa Rankuwa nna ne ke berekela Rankuwa ke tšwa Rankuwa ke tlile le motho ke tlo mo tšhekiša gore ga a sona ka ntsholo ke re ke a malafafo and then Steve ke a mmotša ke re a tsa gore ke dutše so le bomma ke re lethwasana le la lahlega le ile ga ga bolona hao a zang a nkgole ye wa gešo a zang a nkgole next a o bitša bo Kolube ba tlala ka mola ba tia dihlolo tšela tša bona ba tia ba re gore mokgoši wa nkwešiša ngwanaka ga ba mola ba re mokgoši nna ka ya ka kua ka sehlope ka bitša mmago ngwanola ka re a re ro bona mokgoši o nna ba ke dula le koko ba hlahloba rega ka ra re go bona ka mola ka ke fihla ka mola nna kgwetša lehlolo tša bona ke re mokgoši wanko all right ka enwa metsi o nwa metsi all right ka gomola bana baka ga ke gomola mola go tia bo 7 ye šetšwe a rogana yana mane lena lethwase le kae le jele ka yintwaso lena o ra go nna ga a fetša moo ka gomolela nna a o ya tsena founu go yena ba re mošomane ola o gona re tlo boledišana o gona mo gae ka gomola nna ka gomola and nna a zang letšatši la mohlolo ke tsame ke mmolela gampene yena ma sepelang gona o botša bana ba ka moka rena ke a loya yena o bana ba ka moka ba tseba gore nna ke a loya ene nna ke ya ka go bina gaka o ntšhi boloi bo ba Steve a re kwaneng koko go go le bantšitše taba tšeo tša go bolela le wena ke tša go tshwana le tšeo o boletse straight maloba nke le emeng e le sa nyake thušo a rena le emeleleng le tsweng ka mo radiong and then moremi a kgoneng go thuša batho ba e leng gore ba nyaka thušo a re kwaneng batswadi re sa tšo bolela gore dilo tše tša lena tša go loiša gore mang a se reng mang a reng nke le ditšeng le di bieng ka mo ke sa tšo bolela a ke ne 10 minutes ke e boletše taba yewe koko a re kwane a re kwane koko re gopela le re theeletšeng dilo tše di go tlaišitšeng thata ka mogala bola koko emanyana re tlo gopela re o tswele ka kua ntle
Steve le wena o tlo o tswela ka kua ntle Ke tlo go tšwa. re gopelang ke le re tlhompheng ka mo rediong le tlhompheng radio le tlhompheng le batheletši ba rena a ke re le tlile mo le tlo nyaka thuso ene koko lebaka la gore wena o tle mo re go tlišitše mo ke ka baka la gore o tle o re fe mohlala mo tabeng ya lehu la mmago witness ka baka la gore dilo ka moka ga tsona be di šupa wena so a wa tliša ke ba le gore re mo tliša koko rena ke rena re go nyakileng ka baka la gore ge motho a e tla mo a re ntate modala solo re nyaka modala mo gore modala a tla a gata-gate mo e leng gore ditaba di eme ka yena ka baka la gore re be re lebeletse gore ke e tlhalotse koko letšatši la mathomo ke ko go founela ka re lebaka la gore re go nyake mo ditaba tsela di šupang kua ga se tše botse ene di tla dia gore batho ba go lebelele ka leitlho le e seng lona tswelela o tle o gata-gate mo ditabeng tše di gata-gatilweng and then la bua la tla mo taba ya lena ya se kwagale gape go a feleletša go fitlha lebaka la gore re nyake sese ka baka la gore ke yena a beng a le gona ge mmago witness a hlokofala lehloyo la gago go Steve lehloyo la gago Steve go koko ga re mo go tla go entertaina dintwa tša lena le mahloyo a lena le go senyakane ga lena ge le sa ratane a le ratane ne bile le ka se tsogile le ratane ene moremi ga ane sehlare sa ka se tsentšhang mo mothong gore motho a rate motho a sa mo rateng ga le nyakane ne le ka se tsogile le nyakane re a le bona re a le tseba mara re kgopela re ka mo rediong ka mo a re atlela gore re tle re ko gore na lehloyane ga kakang a se ntwe re itletšeng mo a re atla mo go tla go nyaka go kwa gore mang o tseba go bolela go feta mang kapa mang o ne power go feta mang o diang go feta mang ke ka baka le re kgonneng go tšea bana ba ra ba bja ka kua ntle ra tsentšha lena jwale ka batho ba golo gore re tle re boleleng jwale ka batho ba bagolo and then ra kgopela gape go tloga maloba gore le kgono le magagešo re nyaka ditharollo a re nyake ntwe e leng gore motho o na le 20 ye sa a swere sekgopi sa gona ge e le gore motho o nyaka go ntšha sekgopi re bitšeng re ka se palele ko go tla kua ga lena koko re ka se palele ko go tšea dikoloi ra tla kua ga gago ra tle ra dula le wena le bana ba gago le family ya gago ye o nyakang gore o tepolele go yona re ka se palele ke gore re ka le botša gore nyakang ditransporto goba re tla romela ditransporto di tle di le tšeng re kopaneng kua ga moremi and then re yeng go kwa gore na wo matshwenyego a gage ke eng o tshwentše ke mang o tshwentše ke mang o tshwentše ke mang o tshwentše ke mang ga re mo go tla go kwa gore lehloyane bokaakang le diraneng matla a le a bakang nna re tsene felo mo go ona ene matla a le a bakang a re tse bore ke a eng mara le šetše le tsentšhitše batho ba bantšhi kudu ka mogare ga matla a le a bakang a tsebang ke lena gore ke a eng go jwa le bana ba le ba leng ka kua koko ba gotšeng ka mofase ga umbrella ya gago ba tseba monno e le moloi ba phelang le Steve ba tseba wena o le moloi ene nna ke le kakapa ke sola lena le ba babedi ka baka la gore bana ba le ke ba bannyane gore dilo tše ba di bolelang le dilo tše ba di tsebang ba di ikwa ka lena a re yang go moremi a se ngaka go ntšha baloi a ke re a ntšhi baloi Koko. mare o tlo ntšha nnete moremi a se ngaka go ntšha baloi a go ne gore a ka tla bolela gore Steve wa loya o loile moremi loya jwale ke ra moremi ga se ngaka go ntšha baloi moremi o tlo le thuša ka dilo tše re di boletšeng mo gore moremi department ya gagwe o tlo le thuša ka 1 2 3 4 beke ya go feta ka labone ke badile taba meropa ka bala taba go robatša bahu ka bala taba go bereka metse ka bala taba ya go hlapiša family ye ka moka le susu le le aparetšeng ka be ka re ge ke bolela ka re ge e ka ba ga se la loiwa lena le betha ke badimo a go ne kgoro e ka no hlakahlakanang ka mokgo le ge le gare ga batho la hloka go ja ke dihlong gape banna motho ko go ba le dihlong mara go jwale ge ke no tswelela mo ke no bolela ntwe so le so batho ba tlo ntšea jwang batho ba tlo re tšea jwang go ne dilo tše dingwe di swantše di go ješe dihlong jwale ka motho go o di bolela jwale moroka ke kgopela gore o bolele le family e o tšee nako ya gago o bolele le family e go o kgotsofetše re bitše bana ba le ka mona ba le re tlo ba address a re nyake go kwa selo go tswa go bona ka baka la gore sa bona ke mašata fela le go bolela dilo tše ba sa di tsebeng ba bolela bo bare so mroka bolela batho ba ke sa nyaka gore ba bolele ba ga go sane motho a bolelang mo go bona tsena mroka alright a ke go leboge malome ka kapa ba ga thwala ba ga mokhondo a ke le lebogeng magagešo le na le mathata bothata ba mathomo ke ba gore le na le ntwa
a le kwane a le nyakane ntho e go ne mo e tswang gona ke kgopela gore le ba ga thwala le ntšheng taba ya gore mmago witness ke yena a rileng monno ke moloi mmago witness o robetse wa e boloi ba monno bo tswela pele ene gona lena le phelang le motšhaba monno ge e le gore o a loya le sepetse go tlala seatla dingakeng tša go fapana-fapana taba ya mmago witness ga e ne nnete go tloga le mathomong go fihla le lekgono a ntše a phuthilwe mme wa modimo moya ga go robala ka kgotso ba ga thwala le sega ke batho le tepolediša ka batho dilo tše dingwe ge motho a di dira o di dira goba le bolela so le lebeletše ke batho ba ba tsebang nnete ene go ya le ka mokgwa taba lena e senkeng e dula ga botse ka gona e tlo re botša re go ne le wa tsebang gore mmago witness o jile ke eng o širela ka monno go boletše polelo ya gore o be a phela so le mmago witness be ba kwana thata a re tsebe se se ba lošitšeng malome ge batho ba go phara ka molato o sa o tsebe e khomolele modimo ke yena a tsebang gore nnete e kae mmago witness wa go robadišiwa mmago witness a ba gabotse ntho e dirang gore go be le tlhakatlhakano ke lebaka la gore go na le dilo tše di diragetseng ka lehu la mmago witness tše le lekileng go di dira diphiri le kgolle di tswelelang di ba molaleng go bontšha gore go ne dilo tše di beng di diriwa tše di beng di se tša nnete letswa le sentšwe wa e kere letswa le sentše le ka se ngakeng ya le botše ya re motho ba re ba ya go mmerekiša o berekiša ke mokete la tlogela mokete ba boletše gore mmago witness o berekiša ke malome le tlogela malome jwang le sa mmethe ka dihlare di tlile ba di file koko gore koko a di berekiše so tsona ditaelo tše le ba relang koko ba reng a hlapiše mohu ke bothata wa e ba santše ba rele koko gore ba hlapiše mohu ka gore ngaka ke yona e bonang gore go ne bothata ba santše yena ka bo yena a tla hlapiše mohu go se a se bonang go mohu seng gore a re koko mola tšhile a fetse a hlokofaletše ke morwedi a re koko tšea dihlariše di tsona o sepele o ye go bereka ngwana gago so go na re le yena o bone gore no letswa le ge nka re ke a lebea le o rethena le o bua go nna e re nto e rie ke family gore ge e rethena e buele go family e se ka tla go nna ke le ngaka so ngaka ye e le fileng maele a e bile bohlale e lebeletše tabeng ya gore e nyaka go khula se seng go lena go ye go lena yena a šale a le gabotse lena le šale le mathata go boletše polelo mo gore mmago witness o bane bolwetše ene bolwetše bo re ka se bo boleleng mo radiong gore ke eng fela bolwetše bo boleng mo go yena le kgale le a botseba gore ba bolaya ntle le boloi so mmago witness o tejetše ke bolwetše bo e leng gore o phetše ka bona mang le mang wa phelang a ka feleletša wetše ka gare ga bona so lena le le family mmago witness moya gage o tla fihla jwang go bagolo mo ba robetšeng gona go tsogile lešata mo fase ene taba e tsoga ka ena re a e tlogela ya mmago witness re tlo e lokiša e be gabotse go na le lesebo kua ga bolena ene lesebo le ge le ka se le lokiše kgoro la bolena e ka se loke go na le maaka kua kgorong ya bolena ge le ka se ya lokiše kgoro la bolena e ka se loke lena le batho ba bagolo a le ne sephiri taba tše le di fang ke dingaka le ya di tšea le di botša bana ene ge le di botša bana le botša bana ka mokgwa taba tšela di leng ka gona ntho le e dirang le phiatla kgoro la bolena ka bolena gobane motho o molomong ga e tswa go consulta o a bua o botša ba bang ka mo familyng gore nna ke tswa mo go so taba tša ka di eme ka gore ditaba di re ke malome ge ba go phara ka molato o sa o tsebeng o amogele o khuname o bolele le bageno te phethele ditaelo tša gago koko ge ba go phara ka molato o sa o tsebeng khunama bolele le medimo wa geno nnete e tla no tla ya tswelela ge nako e fihlile bana ba le ba ka se lokele ke selo malome ge yena a bona gore lo tša gage a di loke pheko tša gage di ya go ntšha lena why di ntšha lena le swarelane dikgopi le bana ba motho ene re ya ngakeng re tseba gore re lwa le mang
so ge ngaka e re motho wa kgausu re ya mo tseba ke malome ge malome a etswa ba re motho wa kgausu re ya mo tseba ke rakgadi goba ke mmangwane because ka bolena mo go lena le swarelane dikgopi tše e leng gore taolala mathomo ge o e wiša ere o a balabala o balabadiša keng no batho ba gešo ga ba nrate ga ba nnyake ba mpona jwale ka moloi jwale monna batho ba ka gore a ba go nyake wena re go šireletša jwang gopolang gore ngaka ye nngwe le nngwe e na le right ya go šireletša patient wa gage mongaka o mongwe le mongwe o ne le right ya go šireletša molwetši ya gage ene tše dingwe tša ditaelo tša tšhireletšo di ne le mokgwa wa ditaelo tša gore dilo di buele morago malome re a rata re rate letšwa ba go senyeditše lona onkwešiša nnete e ka se tsoge e tlile letšwa le gona ene letšwa le berekilweng ke lona le dirang gore go be le tlhakatlhakano ye e leng gona e leng ye kgolo le kgolo malome wena le mmago witness ka nako e le ratana le be le ne le di-plan tše botse tše nna re sa di tsebeng di tsebang ke lena le le family taba ya pako ya tšhelete ke kwešiša gore e ka se nape e ria gore o mongagwe gobane le ge mmago witness a ka tlhokofala setseka sa mmago witness se o kry-a ke bo witness ke bana ba gage go ka lekwa gore a ke tlošeo ke kry-e tšhelete ka moka bana ba gage ba tlo emela mmago bona legato gore ba kry-e tšhelete ya gage le ga ntse a e thobaletše so go boletše ditaba tše dintšhi tša gore ka kua go robalo ka kua o dulang malome go boletše taba e ntšhi ya gore bana ba ba bona diphoofolo a re sekeng ra di ignore re tšeeng taba ye la bole ka taba re nyakele lelapa le la pholo ge re nyakela lapa pholo re le kgopelela ditaelo go medimo ya bolena medimo ge e bona kgoro e ne le tlhakatlhakano a se gantšhi ba ka re fa tharollo ba nyaka re le theoše kore le tepolele le bega botse gore le bona ba tle ba kgone go lefa taelo e right tlogelang go loišana malome taba tša batho ba bagolo ga ebe tša batho ba bagolo taba tša bana ebe taba tša bana mokgekolo o godišitše bana so a go letšatši le bana ba ba ileng batla go yena ba no re koko re a leboga go ka no ba go ne le diphoso tše e leng gore di bile gona ka ge e le motho a godiša batho ene tše ding tša diphoso o di dirile a leka go godiša batho onkwešiša o berekile ga boima a leka go godiša batho but le go le ga a lebogo koko a ka no ba go ne le diphoso tše di diragetšeng fela phoso ge e bile gona re e nyakela tharollo a ke nyako o thoma ka re ke tla le hlapiša ka pudi go tseba mang gore letšwa le le beilwe ka madi ge re ka re re tlhaba pudi mola re a le hlapiša lena ka bo lena la boa la tlala fela le tlo solana ke kwešiša gore malome le yena go ne tše a beng a titšhireletša ka tsona ene o ba a serong so o mongwe le o mongwe mo go lena o a ngakeng ya gage o ya go theolola tše le di dirileng gobane a ke nyake go notla go tsena ka gare ga taba ye e leng gore ke a bona gore mo go ne le mollo ene le nna nkare ke leka go ntšha batho ba ka gare ga mollong ka wena sese o ngaka malome ke ngaka koko ke moporofeta phošo badimo ba tlo gotla lena ga gone motho o mongwe ba tlo mo gotlang mola go ba ngaka a se go lokiša mo go lokileng o lokiša mo go senyegileng kgoro ya bolena e senyegile ke mo go swanetšeng go tsena lena le swanetšeng le tsene ba le bethile ka molao o dutše lelwa le ne le nnoši a le nyakane a le kgone go dula fase la plana la nyaka go tseba gore le ka lwantšha jwang bothata bo boleng gona ge go sebe go loka lena bana ba le ba ka se loke le baeta pele le seke la dumela go ba baetwa ka pele gobane go ka etwa ka pele tsela tša mo yang ga o tlo di bona gobane o tlo šala tsela le suswi morago so ka mantšu a mangwe ke a le botša gore bothata bo bile gona mmago witness a sa phela fela ya boloi a re sekeng re apeša mmago witness a nnoši ka gore le kgolle a ka se kgone go te karabela o robetše le lena le phelang monno le molatofatša ka boloi ene mogala wa gešo ge ba go latofatša ka boloi nna potšišo ya ka ke ye
ge e le gore ba re wa loya ba hloka ke go thuša kang o botlogele ke ye le tletse mo ge e le gore le re kokoši wa loya mpotšeng then le mpotše gore moroka re kgopela re o tšee mokgekolo o mohlapiše ka lebaka la re le ge a ka swarega metseng ya batho e tla be le wa bolena a re tlo gore motho o la swaregileng ke koko re tlo gore ke wa ga bomang ke wa ga mokhondo ke wa ga mang ke wa ga thwala so ge e le gore re bona gore baloi o ka re ba re eteletše pele ka go tšea seriti sa o mongwe wa borena o a swanetšeng a re thuše mpotšeng ke le gona mo endane ke tsebeng gore ke ya go dirang tate mogolo ba seke ba go tlaišana batho ba ba trainwe go bereka ka dilo tše re bolelang ka tšona mo ba na le botsebi ba gore kgoro e kgona go hlakahlakana kgoro e kgona go loišana kgoro e kgona gore e seke ya kwana ba trainne ba wena wa trainiwa so ba ne botsebi ba gore ge go le so go swanetše go dirweng ke bolela so ka re le nna ke bile ka gare ga training ka rutwa gore go tloga mo ge ditaba di le so re swantse re di bereke so ya mathomo taba ba ya go ria jwala ba go kgopela badimo tshwarelo mabapi le lešata le le bileng gona le la tšea nako telele le gona ya bobedi ba go nyaka taelo ya go kwantšha kgoro ye gore bana ba le ba leng ka molantle ba be le mahlatse ba kgone go nyalwa ba kgone go bereka ba kgone go ba le tšwelopele bana ba le ba na le enga ba kwatile mola go bona gobane dilo tša bona ga di loke ene di sa lokeng bothata bo bogolo ke gore ge ba etswa ba kry-a batho ba ka gae ka gare ga taola tša bona di swanetše di bantšhe ge e le gore ngwana o la swantše a thuša ke malome pheko tša ngaka di santše dintšhema ka gore o kgone gore o phekola motho o mmotse gore monna phalo ya gago e ga geno tsamaya go malome ya gago hlapiše lo tša gago di tlo loka di tlo ba gabotse but go tlo ya ka gore ditaola o le ngaka o di tseba jwang malome o swanetše a tšwe diphekong le koko o swanetše a tšwe diphekong le sese ka go swanetše a tšwe diphekong ke bona ba swanetšeng ba rie gore ka mogare ga leloko le la ga thwala le la ga mokhondo go be le bophelo then ge re sokola ba le gona re hwela ba le gona go lwewa ba le gona then re swanetše re llele kae ye ke ntwa ya semoya ye e sa nyakeng maphodisa ka gare ke ntwa ya semoya ye e sa nyakeng gore re ye go nyaka ma-security go ba re nyakeng e nyaka lena le lweng le ntwa e leng gona a gone motho o mohlale tate mogolo wa go hlalefa go feta moloi gobane moloi ona go tšea nako ya gage a plana ka wena a sa khutše a sa bereke mmereko wa gage a lebelelane le wena ge batho ba ka bona batho ba kwana ba ba lweša ene ge ba fetša go ba lweša ba tseba gore bale ba fihlile gobane batho ba le ba go thoma lwešana ka bobona ene o malome o na le dimpho o ba ane mathwasana koko o ba bereka ka metsi a bereka batho se se ka ku ke no ba ke sa tsebe gore yena bongaka ba gage bo mmerekela go fihla kae a gone gore le ka tla la thuša batho ba ka ntle le palela ke go thuša batho ba ka gae koko ga a rapele thapelo ya gage e kwa le go mangeloi tate a phase sello sa gage se kwa le go medimo le sese ka kuo pula e nele dihlare di hlogile epang dihlare le kwantšheng kgoro ye dilo tše ka mokana ga tšona di eme go boletšwe polelwa gore malome o ne tšhweni o ne noga ge e le gore dilo tše di dulang ka mola malome o di kry-ile di le ka mola ke tšamang malome o tšo di tšea kae dilo tše malome o swanetše go nyaka tsela ya gore nka hlape ka dipheko tša gore madimabe le dipolelo tše mpe ka moka di no fela di mmabaletše ene o tlo bona dilo tša gage di tlo loka di tlo ba gabotse fela nto e kgolo e ka lokišang kgorwe a bona ke fela ke botša batho ba bantši gore batswadi e reng ge le bolela le lebeleleng gore mo le bolelang go ne bomang go ne nto nngwe motho o mogolo o kgona go e bolela go na le ngwana o monnyane mo ntane ngwana o la o šala le nto ela motho o mogolo o boletše yena o tšwele lentšu la go no swana le gore malome a go a loya o e bolela go ne ngwana wa less than 12 years o ra re ngwana o la a šala riang ka lentšu le so koko malome rakgadi le ya go dula gae lapeng la mokgekolo la lokiša taba e le ge malome le ka re le thoma ditaba morago tša ditshele e re ke le botšeng a gone nto le tlo di thušang ka yona
ge e le gore le nyaka go kwana o bolela nnete malome ka kapa le tlo kwana ene ge e le gore le nyaka tswelopele ke nnete e tlo ba gona ge le ka dula ka lapeng la mokgekolo la thoma taba tša lekgono la tlogela taba tša morago dilo tšela ke tša morago di diragetše le lwele phedišanang kwanang nyamišang dira ba thabile bangwe mo ba leng gona ba tshumelela tša go tshumelelo ra balwe ke ka mokgwa ba le nyakang ka gona ragadi le ya lapeng la mokgekolo le ya go phetha dilo ka mokgwa go nyakegang koko o boletše polelong o maloba a re yena ga se ngwana motho le bomangmang koko polelo ela o e boletše e kwagetše o tsebile fela ke polelo e nngwe e leng gore be se ya swanela go tšwa ka mogola nke be e tšwe gabotse bana ba ke ba gago koko o ka no ba gana o ka no ba ngala go ya le ka mokgwa ba go swereng ka gona ge nke be se ba gago nke bo se wa ba godiša nke bo ba tlogetše kgale bana ba ke ba sokola kokolo gona go tseba gore bana ba ke ba gago o kgonne go tseba gore kampane ke hloke borotho goba dijo go je bana ba kampane ke hloke tšhelete ke apeshe bana ba ska dira nto botse wa tla wa isenya koko a se wena moprofeta wa mathomo wa go direla batho dilo tše di botse o bo o latofatšo ka bobe Bibele le balang e le boditše gabotse gore baprofeta bontši ba bona ba tlaišitšwe le lena le sepela mohlaleng ngona ola so le sepela mohlaleng ngona ola re se ke ra nyaka gore dilo di amogele ke bojopo fela re tšea tsela ya Bibele e reng mathata le ditshotlego le masetlapelo ga itla go rena ka ga ile a wela ba bang ba ba fetileng ba re balang ka bona ka mehla le ka matšatši re amogele ye ke teko ya modimo ene teko ya modimo iso ge o le motho wa modimo o tlo lebalela ge o se motho wa modimo o ka se lebalele motho modimo o na le nako ya go nyaka go bona gore motho o wa ka go ba ga se wa ka na ene teko ya gona ga e be e botse ba teko e boima so ba ga Mkhondo ba ga Thwala nna ke gona go le thuša ge le fetša go dula fase ka gare ga lapa la boledišana malome iša pelo fase ngwanešo ge ba se ba kuša wena bohloko be ba swantše ba kuše mang e tšee jwale ka malome gore ngwana ga ria phošo o riela motswadi ba tla go kgopela tshwarelo le koko a itšee jwalo gore ba go latofatše ka boloi mo go sa nyakegeng ke ba kgopelela tshwarelo go tšohle ka moka tše ba di dirileng malome se ka ba balla melato e tla go palliša go phela le go ba le mahlatse bophelong a ba go tšee ba go iša lebitleng la kgaitšediago ba go bontšhe lona ba go tsebiše mo a robetšeng go sasa then o kgone go tseba gore go o nyaka go bolela le kgaitšediago wa kae malome lebala tšohle malome ke tate ge re ka hloka malome re tlile o sokola mo bophelong se ka fetogela bana ba le ka morago ga dipolelo tše di bileng gona tše dingwe tša dipolelo di hlolega ka lebaka la gore le kgale re nyaka go bona go e ba ka tsela ye go leng ka gona le kgone go na le ntwa rakgadi ke leboga nnete ya gago ge o ka ba le nnete eo mo bophelong o tlo ba le mahlatse le ge o ka hloka koloi mahlatse o tlo ba le ona le bophelo o tlo ba le bona nnete e ya phološa nnete e ntšha motho ka gare ga mathata so tše ntšhi ke kwešiša gore di boletše ke tlo bitša bana ba le ke bolele le bona malome se ka gapeletša motho go go kgopela tshwarelo rakgadi se ka gapeletša motho go go kgopela tshwarelo se ka gapeletša motho ra go rate no a ka le bitša mo gore le tle le kgopelaneng ditshwarelo ke tlile ke le biditše mo gore le tsebe gore lapa la mokgekolo le tsenetšwe mmago ngwanola ga a robala ka lebaka la gore motho o kgone gore ga a phela a tšee diphetho ka mokgwa yena a nyakang ga a fihla go ba gabo ba re boela morago a wa spediša dilo gabotse lehu la gago le tsošitše tlhakatlhakano morago ka lebaka la dipolelo tše di boletšeng ko wena
so tsamaya o ye go lokiša taba e mo gongwe ke tsela ya gore taba e ya gabo lena e tle e loke then mmago ngwana o la batho a e thoballe gabotse ka kgotso ene go boletswe dilo tse dintšhi mo e lego gore ge ke thieditše bana ba le ba beng ba bolela mo a ba lokele ke selo ene bana ba le ba sa lokeleng ke selo ke duma gore le bona ba lokele ke dilo ba tle ba kgone gore ba ska tla ba blame motho mongwe ge ba bona dilo tša bona di sa loke le bona ba lemoge gore rena ka borena re le bana re sentše dilo tša rena so bana ba le ba hloka thušo meropa nka le thuša ka meropa a ke na bothata ba go le thuša ka meropa fela meropeng ga re ne nako ya go kgaola tshele re ne nako ya gore badimo ba reng ka le botša gore ba reng le ya go dirang nako ya tsheko so a re kgone go ba le yona gobane meropeng re lebeletše taba ya nako a ke nyake go ya meropeng ba re ko bina ba re re yela ditshele no ge family e re bitša ga e dule fase e fetše ka ditshele tša bona a ke tlo ya go seka meropeng gore mang o ba dutse le mang a bolela mang gampe no mang o ba seba mang o utswitše monna mang o utswitše mosadi no ke nyaka dilo tša go kwagala so taba bolena e nyaka meropa yes ke a dumela fela dulang fase le kwaneng then re kgoneng go ba le tšwelopele bana ba tsene mo go nyakegang batho ba bagolo ba tsene mo go nyakegang then ka nako lena le le right le tla kgopelana ditshwarelo fela nto e right ke e bereka mmetse ka mokana ga yona and then le roba dišeng bakhubale then le tšhentšheng matšwa ka moka berekileng direction le ya le bantšhe nokeng a tšhentšheng a kere a rile ke lena le lebaka gae le tšwa wa le tšhentšha direction ge le dirile ke lena le mohlami wa letšwa ga kgonne ga a tseba go hlama letšwa o kgone go le tšea a re no mohu mo re rile phošo re go file dilo tše re se ra swanela go go fa tšona re kgopela o tšee dihlabane tše ka mokana ga tšona o di bee fase o robale ka khutšo o tlogele letšwa le o emele fela o e leng gore o tla tla go wena ge a etla ka tše dimpe a etla go nyaka go go berekiša ka tsela ye go sa nyakegeng o kgona go le reya o kgona go le reolla ge le rile ko wena seng ge ngaka e tla go reka ke baloi gore reolla letšwa no ba le reileng ba family ke bona ba tlo bolediša mohu ba re le bee fase lenko e la kere ke a leboga ragadi ene ke kgopele go botšiša a gona molato ragadi go diregele so nako e nngwe o tlo re ga o seela mola o re botsile ra bothana tšhelete wa bona ntho eo ya ge re fitlha ga e tšatši le leo re hwetša maswika wa maswika a mabitla ka gae ya o a folišile a tla ka moranta boleng a tla maswikela mabitla a bea so a butwa kwa mosione ba sa phele ga a fitlha kwa gagage a butwaka a re tla rapeleng ke re wa e rapela a re maswikela mabitla mola kae a nyakang a ke nyako pointa ke re a beidikie kampa a beidikie mara maswika a mabitla ke gore motho e ba a tšea mabitla ka moka a yo bea mola gae a tantela a gona lejwane wena o tlo sebelela maswika la mabitla o bušetše batho ba borobala kane ba ba tšere nako e telele ba ba beile mola gae ke yona e ba lušago so ke yona e dirago senyama sele alright malome le go ne le bakhu ba o ileng wa ya go ba tšea o ba tšiša ka gae o ba batametša nna ka bonna ke na le maphande o na le a makae maphande maphande ke pudi a ke re le a tseba le lena le a thwasiša ke bjaletše ge ke goroga ke bjaletše maphande mo nna ke phatlhelang gona ke a makae 2 or 1 ke la modau ke la monguni ya ene ka ke na le gaka mo ke o alafelang gona sa mathomo ke itse ge ke etswa nna ka bonna ka lapeng ga ka tswa e be gore ke ka go rata gaka ke tswile fru go ra re bošego ge ke re ke ya ka kwa ke re ke phateise mo ke ya ka ge ke ya ga magolo ge ke etswa ke bone nka ngwe ditwa ka bona go gašiwa frugo ge ke tsoga ka hwetša letswa le tletse ka mo ntumpeng ya ka le mo ke phekolelang gona lankwa mose ka founela ngaka ka nna ge ke founela ngaka ka mmotša ka re aowa mana
ke a makala nna motho o tlile o gašile mo ke letswaešeng le tletse le ena ka boena ka matlho a gage a tla bona ke gare ka moase ga gago a ke re o agile tsamaya ka pudi ke go goroše ka ga gago ee ka mo ke ga geno wena o na le mo wa gang gona o dulang gona o be le ntombatše ka mo no tswa ka mora gage koko ka ka bona ba mmolokele saterdaga letswae le bonagetše sontaga go tloga moo ka tša ka ga koko ga ke tsebe se lebile ga ke kene ke a go leboga then go raya gore o shaile maphanda ka ga koko a maphanda kobela ko a tšere ka moka o berekile everything go raya gore wena a o sa ne selo a ke sana selo ka go raya gore se se leng ka kua ge re ya go bereka re ya go se tloša ra dira sa nnete ka gare ga lapa leo a ke re di a dumelelana ka moka a kere tanking ka leboga re a leboga bagešo re a leboga tšhelete a ke nyake kane maswika a mabitla ke ona a lušago bana ba magorena le gata plekeng e tee nako e ntšhi malome o boletse moroka o re se sengwe le se sengwe se ba yang go se dira ka kua ga koko nto nngwe le nngwe ye e seng right ba tlo e tloša malome o a dumela ke nagana re le wena o a dumela re a leboga re emeleng ka mola reception ka faleng nanoma bangathi nanya akakambathi selamahugwa ulele nokuhlubula uhlubulile ebekhothi noku simosha ngathi usimoshele mani uzohlala angubabakho helele Fela kuthi asini kwaNdebele hayi khona mani ubabakho ngubabakho nanoma bangathi wenza njani 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 uzohlala ngubabakho helele ke ntshuntsha ka gare ga lena go lapitšeng tše kgolo a re a leboga nna ke le morwa motšha maubane ka kapa ya radio a the pusherman ka kapa ya radio the facilitator metsotso šile ke e mene go itšwela go ere a ya lesomete ka kapa 4 minutes after the hour 11 o'clock a la bobedi le botse a ba titsebišile a ba tseba ke bo letwadi le bo mamamama moroka re a leboga šiba ba tlile ba gabotse re nyaka go ba address and then nkore ke ba kwepele moroka nke ba re tlhalosetše kaote gore o le ngaka moremiso mo maphelong a bona o la a sa bolele tša wo o mongwe le o mongwe a bolela tša gage a nnoši gore nna moroka ke le moketekete ke kgopela gore o nthuše ka 1 2 3 4 goba nka thabela ge o ka nthuša ka 1 2 3 4 ka baka la gore bana ba bane mathata a bana ba ke gore ba šokiša number 1 number 2 moroka ba ka se tsogile ba dulela ke masogana ga a nyake motho a lešata wa bona šata le belle ka moka labone ke sure gore ba bantši ba hladilwe gona mo melaetša ya di good morning a ba sa e hwetša se sengwe gape ga go ne lesogana le ratang gare ba go rata taba tša batho lesogana la go rata taba tša batho ba bagolo o tlo no makala o deita ka kapa a go fetogela o deita malefo a go fetogela o re eng gore ke tethega ka laki a go fetogela o ra wa go jwale gona ke kry-ile moroka jwale mola gona ke feleletša go fetogela ka baka la gore go ne dilo tše ding banna ga ba di rate ebile ga ba nyake go tepona ba le ka gare ga tšona jwale bana ba a re nyake gore motho o mongwe a re botse ka o mongwe gore yena o diang he mang a senkgabare a dia jwang letwadi ke tlo thoma ka mo go wena moremišo bophelo ba gago bo tseba ko wena ditlaišego tša gago di tseba ko wena mathata a gago a tseba ko wena
se o se nyakang bophelong ba gago se tseba ko wena o be o ka thabela kapa wa duma ge ngaka Moremi a ka go thuša kang bophelong ba gago Azishe? Nna nka thaba ga ka nthuša ka gore ke hwetše mmereko, ke tlhoka mmereko, o hloka and mmereko then ke tlhoka go hlapišiwa. ya Ne ke kgopela go hlapišiwa and then le nthuše ka taba ya mmereko, ke hwetše mmereko. Wena o nyaka ga botse go ka bona o kry-ile mmereko go ra re o kgotsofetse Tjo ge nka hlapišiwa ne no a re bolele ka mmereko selenge se gore o nyaka mmereko yena o a tseba gore o swanetse o direng gore o hwetse mmereko nka thaba. o ka no bona o hweditše mmereko Ke tlo kgona go diša ngwanaka, for sure le go godiša meriri o ka bo a godiša ka re tla bo nka kenya frontal, nka installa. o ka install banna letwadi o re ge a ka no bona a bereka dilo tša gage di tla sepela gabotse ebile a ka thaba kudu a re ka molagong kele ka fale dikeledi ngaka Moremišo nko botse Moremi o mo lebeletse ka mahlong gore nna Moremi ke le dikeledi nka thaba ge o ka nthuša ka 1 2 3 4 Nkele nka thaba go nka nthuša ka gore e ke ima e kry-a bana ba hlokofala nete o ntlhapitše mme bothata bo ka fela. alright. O ile wa checka gore ntho e dirang gore bana ba gago ba hlokofale ke eng? Ba re ke bathi mfelo sengiqeda ukuthola umntwana fathi 3 months uyagula sengiye esibhedlela sathi 4 months uyashona. Okay, re tla tla re go thuša ra lebelela gore why o hlokofalela ke bana, re tla tla re go thuša ra lebelela gore why wena o ka phela o le mo sellong, and then ra tloša leswiswi ra lebelela le gore bana ba le ba bang ba le ba hlokofetšeng ba robetše ga botse naka gore o ka kry-a e le gore bana ba le ke bona ba go hlollang mathata a kere so ya gago e tlo nyaka gore o tle ke go checke ke bone gore re ka go thuša ka mokgwa mohuta mang a kere ya ke kwile koko last a re go nyaka re kgathe kae re tla dula fase le ka ra kwa gore re kgatha kae re tlogela kae re dira jwang a kere goba ye ya go kgatha kae a senke wa inyaka ga botse se ke ya bathong ba re ke nnete tshwanetse ke kgathe kae ka mo sethong sa gago sa bosadi ntho e ba reng e swantse e kgathiwe wa e bona wena a ke ba re ngwana sa nyarelela ke mokapamo ke eng yona nteo gape ke e kwele ba re ke lekone ba re ke lekone ke lekone gore ke eng fela go kgatha mang ka re go monna santse go tsene di-medical doctor monna go kgatha dingaka tsa Sesotho o tšhaba le kone nna ke keletse o ile wa ya docteng gore ya sekgowa ngaka ya sekgowa gore nke ba go checke ka mogare ga umpu ba go checke ka mogare gore mo ngwana a swanetseng a dule gona o tla dula gabotse jwalo a senke wa ya ge o imile o tsamaya tsela ya baimana ko tleliniking ko sepetlele and then ba go botsa gore ngwana o dutse gabotse o right o nyarela leshapo and then ka mo 3 to 4 months wa hlokofala wa thoma wa lwala and then ge ngwana a fetša go hlokofala a fetša go belegwa kua sepetlele ba go botsa gore ngwana o belegwe gabotse o tetekanetše Moroka wo ba moloile o ke dumelana le wena wo ba moloile ene ba moloileng mara badimo ba tla go botša wo ba moloile ene ba moloileng ba šomiša bana ba gage for the rituals bana ba gage ba ka se tsogile ba phetše ga go ne motho wo a go ne ngwana wo a ka dulang 9 months ka mpeng ya mmage a le gabotse ntwe wena o neng le yona ka moyatle ya mohlabane le 3 months a hlokofala ga go kgonagale go ra gore bothata ga bo mo ebile ka moteng ya gago ga go ne bothata
bothata bo mo tseleng ya go šomiša bana ba gago bošaedi. E ngwana a ne le bothata moroka, di-doctor di-nurse di mmona a sa le ka mo teng gore ga a dula gabotse. Ngwana wo o tlo belegwa e le o monnyane, o tlo belegwa e le o mogolo. That is why ba re baimana ba tsamaye tsela ya tleliniki kapa ya sepetlele. Lebaka ke gore ba nyaka go monitora gore na ngwana o dutse jwang go fitlela mmage a mmelega. Ge mosadi a fetša go belega ngwana a belega pele ga di-doctor le di-nurse, batho ba le ba netefatša gore ngwana o tlile gabotse go ba ga tla gabotse na. And then ba boa ba netefatša gore ngwana o tetekanetše gore mmaga a ka ya le yena gae, ngwana ga a tetekanela ka dula ka gare ga lebotlelo, ngwana ga a tetekanela go keng se se ka diagalang go mmage. So bana ba sesi bona ba belegwa ga ba tlhokofalele ka teng, ga ba re go belegwa ba tla ba humotse, ga ba re go belegwa ba tlhokofala after di hour-a. O a ba fepa a ba jiša ba fetša bo materemantse a ba nyantšha, ge ba fetša ba thoma ba jwa ba tlhokofala. Ganeng ke eng ntho e leng gore e swara bana ba ye tee ya go swana. Taba ke yena ga a fetša go thušega ka bana a ema le bana ba mola e le gore bana ba go ne le nto e ba jang, go ne nto e ba bitšang bana ba. Ge nkebe se se o neng felo bo tlo re ge o e ya go belega ngwana a tla a khomotse, ge o ne mootlwa go e ya go belega ngwana o tla o khomotse. Yes, re tlo kwešiša gore problem mo go wena o le mma, but bothata bo baneng ba gago, ka gore wena o kgona go hlokomela ngwana a tla a le gabotse. Jwale ka re ba re le kona le bakapa mo wena o ba bona ba le buang bana ba go ba belega ba le sharp, le doctor a re ngwana o sharp. Se ba re 3 months ba thoma ba lwana, ba thibana bana ba ba hlatša go diega se ke meša sepetlele ba re shota madi. Mara a belegwe a le gabotse ebile a kala gabotse jwale ka ngwana a le seya normal. wa be wa mo iša le go 6 weeks a le right. A bo ke boloi no ba go fitlhetse ngwanešo re tla go thuša ra be ra go robaletša le ba le ba bang bala kere o Petrosi ba gona kere yena o te tshwaretse. Petros ke ma ba rata borose ba no ra gore motho yena o gona na ka papa yona yena o te tshwaretse ke ba papa yona no re leboga mokgwa Samuel a sa bofile setlhako re tla go thuša be right o mmotse ya le yena nna ke wa rite gore o mongwe o mo magareng gang wa bana ba o latela ke 2 e ka mo pele 2 ka mo morago yena o mo magareng kua phelang o ke mo kry-ile ka Caesar. No a kere wena go njalo o tlo tla le mokgwa Samuel a kere and then ka tla ka le thuša ka taba le se Samuel a le gona ba dilo di tlo yena o nayo o phala ba bantši witness witness a re witness nna nka kgopela gore tate ka kapa nthuše a kgone go ntate Moremi kgopela o nthuše gore moya wa mama kgone go robala ka kgotso le nna re kgone gore ge re ya mabitleng re kgone mo golela re kgone mo laetela dikerese ka di-Good Friday and then le bana gae a ba robale so ne ke sa kgopela re thuše gore ba kgone go bela boroko le gore le rena re hlape lesusi le rape re le kgone re fologa cause ka moka ge re ya dikerekeng bana phela ba re botša ka lesusi dilo tša rena di kgone go kganya cause ke nagana gore ge re ka hlapa dilo tša rena di ka ba shapa. No o e beile gabotse sese a re tle ka mo brown dress nna ntate Moremi ne ke kgopela gore o nthuše ka gore o nhlapiše re ke fologe leswiswi le ba reng ke na le lone le eng gape gawe tšentšhi mokgwa Jacob o kae Jacob o right ne ta tla nyale ka reše o fokotse lešata man o ka fokotsa lešata o tlo nyala lešata
Majarini. A re ye Majarini. Nna ka kgopela gore a ncheke ka bophelo ba ka fela ke ntho e nka e kgopela. O a no go hlola fela ka gobana ke tsebe selo ka nna. o mara wena o bona dilo tša gago di go sepelela ga botse. A di nsepelele ga botse. Wow. Ke eng ntho e sa sepeleng ga botse? Kongwe ke bona nkare ke dipate ore ke eng. Go diagalang. O kry-a nako ngwe batho o go laole somo man wena sesi gape motho ke ngaka man nko tlogele ngaka o go laole so goba ntho e no ba ile gare ya gola a ke tsebe thoma gona a se gale thomile bra so go bona ene ntho ya e tlo gola wa tseba re ntho gantši e rata go tswa batho kae e rata go tswa batho mo ya inaka re go thushe ka gona ntho se se sa le nnoso ya e tlo gola ya ma bona gona ke tswelang go tiregalang ye ma bona le no ke tswang morago ke a go bona ya dilo tše di swa ke malome ka kapa ke rata go advise batho gore ba se ke ba di tlogela so ge ke lebeletše se se ke a bona gore mo go ne le ntho ngwa e right ne so nna ke tlo go hlapiša ka go riela ditaelo ra leka go pheta ka mo go re nyakegang then re tlo go gatlantšha le ba sepetlele before ntho e gola go feta mo ka mo go nna ke e bonang ge ile so e sa le right re gana gore e tie o kry-etile so ge e ka tia re tlo ba le bothata so at least ya gago e sa le metsi ka mogare so re tla bona gore re bereka jwang a kere nka thabele ka e tlose letwadi wena re ko go thuse ka mo re bereka jwang ga ka mo fele ke ntho e leng gore e dira ke everyone ene ka di wa thoma ke everyone wa batho ka moka banwa like ka di special occasion yes kana ka di special Mara occasion it's not like gore ke ntwa every day or ke boloi or ka di weekend ke no rela gore a kere nako nngwe ne letwadi mo bophelong re swantse re lebelele gore bophelo ba ka go njwalela ke bo ntumelela gore nka ba mo seemong se se goba go ne dilo tše dintši santseng ke lebelelane le tsona ke di fetse and then seemo sa go ithabiša se tlatle se tla kua pijana ne nka kgopela o e check le ya mo wa borata ye yo o nwa perepere ke kgatla go emelela gore a yena se bolo ye ke nna ye eo ke nna so wa bona gore ge o e boletše so re tlo kgona go tseba re go thuša jwang ya wa borata ka kudu a o nagane gore ba go feteleditše a se boloi e no ba wena o no borata mara a ke na le nako no since ke na le ngwana monnyane since vele ke na le ngwana a ke sana the way ne ke nwa ka gona o fokoditšenyana ga botse o kgona go bolaola yes since ke na le ngwana nako le ne ke sa bolaole letwadi re kole ba re leja mošwang wa matuba man eng mošwang wa matuba ngwanaka ba re di ya go bolaya yo nna tswa ke ditsebe wa o ditsebe nke tseba ya jwala re a leboga fela ka re motho ga a nwele letwadi wa bina o ra re wa bina ye tso go šiša nyokompitše gape kua nyoko ga go ne dithusa ya wena ke re meropa o kgona go binela meropa wena tla botsa ntate malepofiwe ka mogausi o tla nlata wa dumela mopapa nka leboga bana bešo mo bophelong le seke la titumela go captureriwa go captureriwa ke go apešwa dio go club ba go botse ba re o ya ku o phela so o bolela so o ja so ga o je so ke a tseba gore mo bophelong go hlaka ga se ntwe botse ebile batho ba šomiša advantage mo go batho ba ba hlakang taba tša batho ba bagolo di tlo le tsofatša le sa le bana ka gore go ne dilo tše dingwe ga di nyake bana ke taba tša batho ba bagolo batho ba bagolo ba elwa re le bana ga re tsene dintwa tša bona go sa kgathale gore re a tseba goba ga re tsebe gore na re baka eng ka baka la gore go ntwela ke fe motlhala ke re Majarini o lwa le brown dress ge o lwa le brown dress witness o wa di tsena ge le fetša go boelana o ba mo ka yena
la mona re o šala thoko a na nne o šašala makeng jwale avoidang taba ya go tla go šala makeng. Batho ba le ba leng mola ke ba bagolo go lena o ne thaka a lena ge ba ya go tlhokofala moo lena le one o šala le phošana ka noga e phela ene le bana ba motho gape bana ba bommane le bommamogolo ke bana ba motho le ntwe e tee le hloka go thekgana mo go tlhokagalang le hloka go kgalemana ge o mongwe a dira diphošo tlogelang go gapišana mogofe wa leswiswi o mongwe o mongwe ke a tetebelele le bophelo ba gage a tekagele bophelo ba gage a tinyakele le go tethatela dilo tše botse mo bophelong. Lebaka la gore ka nako nngwe o no kry-a o wela ke madimabe dilo tša go di sa tsamaye ga botse ke ka baka la gore o le motho ga o te tlhokomele o tlhokometse batho ba bangwe mara ge o ka te tlhokomela o tlo kgona go tseba gore ga botse nna mathata ka ke 1 2 3 4 ene ke swantse ke die 1 2 3 4 ene ge le ya dingakeng le ya ba porofeteng e reng diporofeto tše le ditaba tše ba lefang tšona kua le kgopeleng bohlale ba go di bja ga botse ka baka la gore batho ba bantši ge ba etswa dingakeng ba tšea taba tša dingaka ba di bja ka mokgwa bona di ba sutang ka gona. So mahloyo bana bešo le ditabana-tabana tše dintšintši di ka se leiše felo bophelong tekagele maphelo ba e leng thaka tša dikolo ba ye sekolong ba e leng thaka tša go bereka moroka ba phetele ditaelo ba ye go maketa ba bereke. Banna ke batho ba bang ba mohuta a ba kgahlakgahle ke nto nngwe le nngwe mo mosading. Monna ka go rata a notla no seleka ke gore go o bolela wa tsa o no o bolela ebile o sa metse le mare a go hlalla nto ya gago ya go bolela ebile o kry-a o omile ka gano. So moroka ke a leboga nko ba tšeenyana ya nna go ya ka nna malome ka kapa ge ke ba theeleditše ba nyaka thušo. So a re thokolosi mamanthane phoofolo e thata e sa ba fologile ya gore ba gana ba kry-a thušo re ba thuše bana bešo re tlo le thuša kere re tlo le thuša fela nto kgolo nna e ke e kgopelang ke gore le no dulang fase le bana ba bagolo le no re le kgopela tshwarelo go tše le di dirileng ka moka then re thomeng bophelo ka boswa dilo tša morago di diragetše di dira re ka se di phumule lankwešiše a re tšweleng pele then re šireletše le masea bana ba ba sa tsebeng seo then le kwaneng ka lerato and then re lekeng go lebala tše di diragetšeng di bohloko fela re di lebaleng re phedišaneng ga botsa kere lankwa kere so le tlo kgona go thušagala ba gabotse le family a le so le a nyakana ka mokana ga lena so re tla le thuša le ben right ne le ka re emela ka mola ba tla tšho ba le dietše kofi ya Jacopo le tšhole ga mola again aga ka bophelong o nyaka mogwera yo ka motshepago ke rena mogwera Ulapendeso Kituile mapulanin Kilingaka Yurele mbralo Wamalo Mani kwa la pena Watwalivo Kala Ile marubi Ile mashuba Kibonika nyana yela mangaka nyani Manyana ba boy La pale suki marubi Tautagas posel Namsa mutati baka Alilimited la Uralo po wima Maka Aboshego ba maloba 26 minutes past 11 o'clock la ke nna morwa motšama o bane ka kapa radio
ke na le professor Moremi lenaneo la pitšeng kgolo le beputse tharolo ya mathata re a leboga ka gore yalo gomme ga gone molato felo kgaitsedi yaka a re le dumedišeng bagešo re le amogeleng gannyane fela moroka ba dumediše o ba amogele ke moka re kgone go ya ka kua go bona ba titsebiše gore ke bona bomang ke ba bapolle setsopolwana ka fa ke moka kgaitsedi a rena re fe ditaba prof magagešo ke a letamiša ke a le amogela ke leboga ge le fihlile ke gona ka pitšeng tše kgolo gona fa ke ba gamang ke ba gambewe alright tate ke mbewe mang William tate ke mbewe William Kuku Johanna Mbewe. Johanna Mbewe Kgaitsedi? sesi Yvonne Mbewe. ke ba gambewe awa re a leboga ba gešo kgaitsedi yaka a ke go bapalle setsopolwana ka fa gomme setsopolwana se ke tlano gore ke sa se lebelela fa melao ya radio ba gešo difounu di ba silente ga re bitše maina a dikereke le ba porofeta le dingaka mo moyeng se sengwe gape ga re tsenane ka ganong se sengwe gape ge re nyaka go bola re emiša letsogo re tla go fa sebaka wa bolela se sengwe gape ga re tumele le mahlapa mo moyeng ba gešo polelo ya hlapišwa ya apešiwa gore lentšu le lengwe le lengwe le le tswang ka mogare ga sealemoya ge le fitlha kua motheeletseng le fitlhe gabotse le dula gabotse le seke la lomela kgaitsedi aka setsopolwana sa gago se se ge o ka kwa se gomola ke moka o nape o tsene ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aziše Okay, nna ke nna Yvonne ke berekiša sefane sa ga Mthiba marare ba ga Mbewe. Ke ne le bothata ke feditše sekolo 2014 2015 ka thomo go bajwa ngaka ke a gohlola ke gohlola namile ke fella ke moya ka bajwa ka ba le bana ba 2 2022 ke ile ka re ke dula le papa go bana ba ka a nromela gae a re o nyaka o tla gae go tleng ga ka mo gae ke filwe tšhelete e lekanang 10,000 a re ke tle gae ke tle ke ba tsebiše gore o nyaka o tla ka gae re beile tšhelete re yang 150,000 ge ke fihla ka ba botša malome go se be le bothata ka boela toropong go boeleng ga ka toropong ka fihla ka no dula ke bajwa gona ka mokgowe ka ba ka boa gape ka mo gae ke itše ke fihla gae malome a re o kgopela o nriela motlamo maybe ke tla ba kaone cause ke yena ba nkiša fase le godimo a ke le ka mo gae aowa motlamo o ile a nriela mara bo sa phothe ke yena bo photha ke mamogolo ka o apara motlamo le ka boela toropong re itša re fihla toropong ngwana ka o monyane re itše re sa tsena re baba o mama o tsoke o motlamo papa ga ke mzetshisi ba sa kwane le tšona dilo tšeo bošego bo go swantše gore a ke robala ke hlobole motlamo ole furuga ke tsoga ke a o apara mara bošego ke robala ke a o hlobola ka gore ba sa kwane le ona re wa tseba gore motlamo wa kgona gore ba ra ba go riela motlamo motho a o rie mara a sa bolele ka molomo a bolela ka pelo a sa bolele dilo tše di right aowa motlamo le ka fele ke o apara ke o hlobola mara ke fele ke bajwa aowa ka boa gape ka mo gae malome o ile a mpha lešela la dingaka a mpha lešela la dingaka so gwa se be le bothata ka le apara aowa go fola go la sanga ka fola mara ke fele ke ba raithinyana moya o fela mara e nka thoma ka re ke a thibana gore ke palwe le gore nka tswa ka monyako go swantse gore bo metsi le dikiki di be di le ka montlong cause a ke palwa le gore nka tswa ka monyako le go njwa le bothata bo sa ntshwara ka ba ka ya sepetlele ke fihla sepetlele ba re ke ne asthma ya ntshe a ke tše spray ke tšea dipilisi fele nka nwa dipilisi tša ntshe ke a kgona at least go robala mara go hema a ke heme gabotse alright o ka tswela pele go ba di feletše so gwa ba le gore go swantse gore 2 months back ke ile ka bajwa ke bajwa so ka ba ka tšhentšha lebala la letlalo ke bajwa mma o ile ntšea re ile ra ya mothong re fihla mothong motho la rago o tlo nyaka tšhelete le kanang 8,000 re ile ra leka gore re hlakantšhe le mma motho le ra mo fa 5,000 o ile a ntlhapiša ga iwane a rawa gona ka mokgowe lesusu le o ne leng lona le fedile mara bothata ke gore ba re ka gae go berekilwe motse wa ka gae wa mo gae le toropong motse o le ba o berekile ka mobu wa mabitla so le ge re ka ya kae ra ya kae a go kgone gore
dilo tša rena di ka loka cause ba re thuša mara e re fihla ka gae go sane le leswiswi leo ba bolelang ka lona. Papa o ile a hlokofala 2009 a hlokofala re ile ra hlapišiwa ka dikgogo a zanga ra hlapela go hlokofala ga papa le lehono a sanga ra hlapela gore papa o ile a hlokofala ba ile ba no re hlapiša ka dikgogo fela. So bothata bo bo ka gae le mo go rena cause bana ba gae re 4 e re le 4 sowe nna ke number 3 go ne le 2 before nna bese go ne le last born ya gešo e phasitše 5 years ago a phasa o phasitše ka A mara gore a ka tšwela pele a ya sekolong a riang le yena a sanka ria so ene before re ile rara re tla go malume ena o ile a bolela re mma a emele ngwana gešo wa mafelelo ka maoto ka gore o bona gore motho le go ya pele ene ke yena ba ka tsoša lelapa la gae ka gore šuo wa kgona le sekolong be le meme ba kgone o dula fasa fe yena marapo gore a rute bana ba sekolo cause ba di kgona le meme a motse ya ba miša ga gage a fihla ga gage gore a kgone o ruta ngwana gage mara o itse a fetša grade 12 hour le no o dutša a bereke ga re iselo ebile a te tshwenye. Malome wa beng a go thuša o kae? A šo ke ne le ena. Alright. And then o lekile ka mokgwa ka kgonang malome mmele o wa gana. Aowa mmele wa gana le batho ke a sepela mara thušwa ke e kry. A ke tsebe malome ka kapa goba ke tsene goba o sa hlalosa tšene. Malome lena mola la thomang go mo thuša o ile a tla le botša gore o apallwa mola le mola. Ba sa dule le nna pleke teng. Alright. Beno ba ga tlile then ba re ngwana šo wa re tlaba. And then nna ga nyane ka gore e be ke no ba motho e leng gore e be ke no fiwa go no bona. Nna ka re ke mo lebelela ka bona gore o ne badimo. Yeah. And after mo go e hlalosa ba ile ba montšha a etswa le sestere mamage. Ba mmeela yona tabe ba mmotsa gore a bone badimo nna ka no tšea lešela le la badimo ka re le ge le sene selo e no le tšea o no le apara go fela o tšhela motsoko o ba kgopela bona ba tla ba tepolela ba go tlhatlha gore go diragalang. Then ge ba boela makgweng be ile bana ba ba dulang toropong ge ba boelela kua a no boa ba fetša boetse ruri mo gae a ka nnete a ba jwa ka nnete go ba jwa gage be eno ba gona mo ka ona mokgwa mohutong kore mo bolwetseng gona ke sa tse gore bona bo ka be bohlotse keng. Alright. And then se se o boletše ka 150,000 go diragetše eng ka yona? Yona be re e beya ke e bona e ke tla gae ke filwe tšhelete e lekanang 10,000 ke ile ka ba ka reka stene gona ka momoraga motsia a ke fihla mo awa ka ba tsebiša gore awa papa go bana o re o nyaka o tla tle a ntšhetše wa se be le bothata 150,000 le ne e le gore ga ga bonatale be re agile awa o itše o no tšhentšhantše mo setobeng motho le a rawa yena a ka se tloa sa kgona gore e re at least a fetše ntlo ele a yagang kua ga a fakeng roofing o tla tla re a thoma fase a bea tšheleteo gona magopadile gona ka mokgwa motho le o ile a thoma o tšhentšha ile motho a go lwa ba rata o tla le diokapinyana tše nnyane a fihla gae awe a e bee godimo ga oltoropa o sa re o lebeletše okapi e nngwe o e beile kae tšatši le lengwe o ile a botša ngwane wa ka wa firstborn ba motša re Simphiwe a re ba ru ya bona la maokapa tswelela endlini a funa umuntu ene motho ke nna le yena nka se re a nyaka ngwana ka mmotšiša ka re maothila maokapa funa umuntu ushobani a re o munye nomunye nje umuntu as long ala endlini la maokapa funa yena gore ke be ke tle ka cause o ile a ria nto nngwe a laeta gase a se laete ka mentšhise o no e bulela fela a bulela gase le ke ne bana ba ka ba ithule yena le ngwana a khia monyako a tswalela mafastere a o a tseba gore ke ne bothata ba go thibana motho le a tswalela dilo tšeo ka mokgwa wa ka thoma ka thibana a ke tsebe gore ye ileng gore a bule monyako a qina o butše monyako ka tšwela ka ntle ke thibane ke gohlola ka o itse a ya mmerekong ka Monday cause be ile motho a tsamayang ka Monday a boya ka Friday o itse a ya mmerekong ka Monday ka nama ka tšwela ruri le mmaka mmotša ke no mošile le bana ka ba ka tla mo gae bana ba kae go ntšwa le ba dula le nna mo Slovo. And then 10,000 e ka yona ke ile ka reka stene ka reka dilo tša go tshwana le mobu dilo tša mohutong o dula ga gago go nwale awa stene ke se rekišitše yona 2 months back e nako ke bajwa ba re ba nyaka tšhelete gore ba tle ba nkalafe ka se rekiša okay
Mma ke eng mo gausi le wena? Ke mma wa mpelegang. Ke motswadi ya gago. Ee. Mma go rena Tama. ngwana sho o be a dula le monna wo ba beng ba re ge ba le ka moka ba kgona go save masheleng a ka lekanang bo ma 150,000. Diokapi di be di tlala ka ntlong. Monna a bolela gore diokapi tse di nyaka motho. Monna o buletse kgase ye go tseba mang le mang gore kgase ya bolaya. A tswalela ngwana ka ntlong. Monna o tsere 10,000 a fa ngwana gore ngwana a tle gae a tle a le botse gore lesogana le nyaka go tseba ka gae. Mola voice note o bolela gore ke a ka kwa e bolela ke a e bolela. O bolela gore ka 10,000 a tleng ka yona o ile ga a fitla gae a kry-a e le gore gone malome o a beng a swanetse a ye thwasong a ye go orela. And then family ya fegeletša malome ko ngakeng yeo malome a beng a swantse a ye go orela go yona. Ge ba fitla kowe ngaka ya be e hlalosa gore e bona gore mo ditaoleng e bona gore wo o ne le monna o e leng gore o kgona go dira tšhelete mara ga a kgone go mofa yona ebile maikemišetšo a monna o ke 1 2 3 4. So kgaetšedi ya ka o re yena o sola gore ka baka la gore ngaka ge e bolela taba tše tša gore monna gage o kgona go mofa tšhelete family e be e le gona ene mohlomong ka hlakoreng le lengwe re a tseba re family go ne le ba e leng gore ga re ratelane dilo tše di botse le bona jwalo. O buetše morago go bueleng morago ga gage go bile le taba ya motlamo wo e leng gore malome o montšheditše ona jwale ka ge malome a re ke be ke le motho wa go bontšhiwa ka nako ye nngwe. Ke ga botse gore ge o bontšhiwa ditaba tša motho o mmotse gore a kgone go hwetša thušo. Malome o ntšheditše kgaetšedi ya ka motlamo wa diulu tše di rileng. Ge a kry-a diulu tšewe diulu tša tšea ke mmamogolo a di photha go ba motlamo. Ge ngwana a fetša go apara motlamo ga a fitla kua magweng lesogana le a beng a dula lona la se kwane le motlamo wo la bolela polelo ya gore o e boletse go bua le re kwele ka moka ya gore o mmoditše gore go a kgonagala gore motho a go apeshe motlamo kapa a go phothele ona mara ka mopelong a sa bolele dilo tša nnete. E gabedi go ka diragala gore lesogana le gore le seke la nyaka motlamo e be e le lebaka la gore tše a beng a di dira mo go ngwano motlamo wo o be o mo palliša ka baka la gore taba ya diokapi le taba ya gas e re fa maikemišetšo a mangwe a iseng a mabotse ka tabeng ya bona e le ba babedi. Jwale mohlomongwe motlamo o be o šireletša ngwano mo e leng gore wo ga a kgone go mo fihlela le go mo dia tša dinyakang. Ya bua lemenoga la bobedi ya ba gore mohlomongwe monna wo a ka no be a bona gore motlamo wo ga o gabotse ke ka baka le a swanetšeng a re ge o a robala a swantše a o hlobole and then ge ba kopane motlamo o se gona mo go ngwana. Jwale ka motswadi ke thabile kudu go o tlile ba be ba re o betšholotše gore ga o sa tla. Ngwana o a ba jwa sho jwale ka motswadi o mo thuša jwang kapa o mo thuša ka eng gore a kgone go ba kaone ka baka la gore le lenyalo šiliwe le tsamaile le monna le 10,000 wa se inyake le go inyaka. Nna ke be ke kgopela gore ke tlile le yena ngwanong. Aowa yena ke kgale ke tsamaya le yena di-docteng dipetlele ditleliniking kore a gone mo ke seng ka bo. Mara jwale aowa ke no bona gore jwale be ke kwa mpotsa gore yena o hwa letlhako o hwa letsogo
jwale ke re aowa jwale o ile a re ga mpotsa a re ke nyako ya kua ka jwale ke no itšea gore aowa a dula le nna fase ga botse o no re mma nna ke nyako ya kua jwale teswa ke rile aowa nna ke mo pe ke tšea gore wa bapala jwale le kgono ge re dutse ke no kwa re aowa ba mphetotše ba go fetotše ka yo re aowa ba mphetotše kua ba re ketle ea aowa gane o bo o tišitše maloba gore o nyaka go ya na ore aowa yena ke be ke mo kgopelela gore dilo tše ka moka di bolelang wa re reša yena gore reša gona mara jale ke be ke kgopela gabotse ke mo kgopelela gore ntate Moremi a mo thuše ka gore nna ke paletšwe ke ile nae fase le godimo le kae ke tšo boa jale ke a palela Mroka alright go ya ka mokgo nna ke kwang malome ka kapa sesi re tla mo thuša a ke thome ka go ya go mo lebelela pele ke bone gore nna ke khotša eng nako nngwe sesi mo bophelong o tla re o dula le motho ganthe o dula le motho e leng gore ga a go lokela so diokapi ka gare ga lapa a di nyakege monna ka se go bulelele kgase a nyaka go go gamiša ka yona le bana so go bontšha gabotse re be le sene lethabo ka gare ga relationship ya lena ge re šala re kokotletša tšhelete ya go lekana 150,000 go ra gore a re palelwe ke gore re ka tšea 20/40 ra iša ga bo mosadi ra thiba ra bontšha gore ke nnete re ya kokotletša ka re ka se kokotletše tšhelete ya lenyalo re sa tsebe gore mosadi o re monyalang ke bokae ke tlo go thuša ngwanešo ke tlo o leka ka mokgong ka kgonang fela ke nyaka gore o be le kgotlelelo gore o kgone go loka o be gabotse wa nkwešiša go ne mme o mongwe re ile ra mo thuša mo dipitšeng tše kgolo ke tlile le yena ka mo lekgono ya ke nyaka go tla go go fa yena a go thuša o tlile a bajwa o kobitše mmakgole o tlile a bajwa kudu mo dipitšeng tše kgolo and then le go le o fodile go bontšha gore mme ola o fodile o rile gabotse go tlile mo dipitšeng tše kgolo ke nyaka gore ke mofe molwetši o a tswang mo pitšeng tše kgolo a mo alafa a fole lebaka ke gore a ke kgahle ke gore o bajwe soke o seke wa kry-a tharollo ge o le motho bajwa o ye sepetlele o ko gore bothata ba gago ke eng o kgone go dula o phethe e seng gore o no bajwa wena o no bajwa tša ruri and then wena a o fole wena ga o kry-e bokaone wena ga o be gabotse wena o no ba molwetši wa waya koko ke kgopela le no re buedi kua ganyane mona setulong sela fa bobedi ate mogolo a buele mo mme o a tla dule o ka tsena mmakgole o dule mo o mo gopola gabotse malome ka kapa a ke a mo tseba o fodile man a gape o fodile man ge ke be se mmakgole mana wa ka mokgwa a fodileng ka gona aowa ba be ba tla mo tamiša mmakgole monna o fodile malome ka kapa a o fodile ya maloba ba ija nyoko ka kwa ke thaba kudu gore motho a ileng a tla pitšeng tše kgolo a ba le kgotlelelo le kgollešo wena o kry-ile thušo ke kwele le yena ga phekola batho ba banka kwa gore mmakgole go a bontšha gore o tletše eng ga Moremi ba gona ba bang ba e leng gore le bona ba phekotše ba gona ba bang ba e leng gore ka lebaka la nako re ile ra kry-a e le gore ga ba kgone go ka feleletša e le gore ba tlo phekola batho fela ke tlo ba riela le go gana la bona ka Friday late ba tla ba feleletše mmereko wa bona ba swane le ba bang ka re batswadi ba bona le bona ba nyaka go bona bana ba bona ba dirile le go gana so ba ba seng ba le ria ka Friday re o tswela pele batho ba gona ba bantši Mmakgole a re nyako o senya nako go biditše mo lenanegong le lekgono ke tse o tlile ngwaga mang mo lenanegong le go thoma ka lapeng goba go tla ka go thoma mo lenanegong re sa le ka ku mo lenanegong ke tlile ka 2023 o tlile ka 2023 thokoza ba o tlile o le jwang Mmakgole
Baba ka mokgwa ke tlileng ka gona ke tlile ke se motho e le nna ke sa kgoneng go tetebelela kore le mang o be ke tshoša gobane ge ke tla ka mogare go lenanego le be ke apara 28 le gone ke apara 42. hai wena o apara 42 jwale Mmakgole a ka go biletša tšentšhine Thokoza ebile be ke sa baba. tsebe gore re ne molwetši o mmona mme ola Thokoza baba. wa bajwa Thokoza baba. so ke kgopela gore mme o Thokoza baba. a fole Thokoza baba. ke ne kgopela yeo gore malome ka kapa Mmakgole ke nyaka a fodiše molwetši o Mmakgole o bile le kgotlelelo o tlile ga moremi a bajwa a kgotlelela bolwetši gwa fihla nako gore santse a thoma a phethe ditaba tša gage tša ba tša sedimo a kgotlelela thwaso gare ga mathata gare ga matshwenyego Mmakgole a kgotlelela gare ga boima ba difamily Mmakgole a kgotlelela bana ba gage ba re fa thego fa family ya gabo ba re fa thego mokgala ba gage le yena go ba le mo efelang a itla go mmona so go ka gopola taba tša Mmakgole ga botse kore like ko la thomileng a itla nnoša re ke nyaka thušo kore ke nyaka go lemoša batho gore ge o le mosadi o ba bua o le ka gae emelela ge o le monna o ba bua o le ka gae emelela batho ba bangwe ntate ka kapa ba tlo go kry-a tseleng nko Malefo ba tlo go kry-a tseleng ya gore jwale motho ola ke nnete o nyaka thušo ke tsenako e re o itla radiong mo familing bo sa tlo sa kwana le motho Mmakgole Ga be ke tla mo family baba ke be ke ipoditse gore ke tshwana ge ke lla ke santse gore ke mabitleng gobane mma o mabitleng mara go ne le ba ba sa feleng ba nthegile mara go sa nape go etša ka mokgwa go bile bo go leng mathomong ke beng ke sa phedile gabotse ka gona. ya ke nagana gore Mmakgole o tla thuša mmeo Mmakgole Thokoza baba. molwetši o o tlo tla ka kua ga moremi Thokoza baba. yo ba molwetši ya gago Thokoza baba. o tlo mo hlokomela wa se mo felele pelo go swana le wena ge ba go thušitše ba ba sa go felele pelo wa tla le yena wa tla le yena wa tla le yena go fitlhela a e ba rege ka mogolo wena o leng rege ka gona Thokoza baba. kgaetšedi yaka nko tše le kopelwana leo go ya ka mogoko go kweleng go o hlalosa ka gona go tloga mola ka thomang go bolela le wena Thokoza baba. ba raola ka o tlwaetše go thokosa o kwagetše o ka re o na le tshepo ya gore dilo tša gago kapa bophelo ba gago bo hlakahlakane ka moraga gore o apare motlamo ka mogoko go kweleng jwale ke nyaka go tseba kapa go kwešiša gore go ne dilo tše dingwe di swantše di bolelwe di dule gabotse di seke tša dula bošaedi kgaetšedi malome o go ntšheditše motlamo kapa o go ntšheditše khala ya diwulu wa ya go reka diwulu mmamogolo a photha motlamo sorry ke re ke nnete magareng ga bona e le ba babedi o tshepama ao ke a ba tshepa ka moka kudu ke tshepa malome wa ba tshepa ka moka mara kudu o tshepa malome and then ge e ka ba wa ba tshepa nkane o dumela gore dilo tša gago di thomile go senyega after motlamo bothata gore ke bolele so ke itse ke jikela morago ke apere motlamole motho be ke dula le yena ke motho ba fele a bona cause bere ke reka ZCC o be a ne o profita ka gare profita okay so ka ra ke fihla ke apere motlamole ntwa ile ngane le moša yona re wa tseba gore go ria selo a go riwe ka dihlare fela le ka pelo wa kgona ria ka kwešiša gore cause motho wa kgona o dula le yena mo a go riela selo mara ka se se leng ka pelong a o kgone o sekwa gore go riegang
ke be ke rile mmamogolo o tla tla maraga go tshwenye mmagorena jwale ka ge o tlhalositse gore o ka rata ge ngaka Moremi a ka thuša ngwana o a fola a boela a phela ga botse ya ba kgarebe dikgomo tšela di jikileng gating e be e ntše e se tša nnete di tla tla ge a fodile re gopela re le mothekgeng ge a le ka kua ga Moremi ge go ka diragala gore ba ga Moremi ba mmee nakonyana ka kua go bona molwetši wa etelwa molwetši wa hlolwa molwetši o fiwa thekgo molwetši ba gabo ba swantse ba fele ba boledišana le ngaka ye e mohlokometšeng gore o tla jwang di-challenge tše a di hwetšang mo molwetšing wa bona ke eng and then ka go rialo ngaka e tlo kgona go kgothala le molwetši o tlo kgona go kgothala and then molwetši a fola ka baka la gore batho ba tšea balwetši ba ba iša dingakeng kapa ba ba iša dipetlele ge ba fetša ba tšea balwetši ba le ba setlo ba sa itsena and then molwetši a setlo a sa ja ke bolwetši a ja ke taba gore o ka re ke lahlilwe jwale re gopela gore ba gešo le emeleleng malome ke kgaetšedi yago ke motlogolwago le no mo thekgang le thekgeng le ba ba tlabeng ba mohlokometše and then le mofeng kgolofelo ya gore o tla fola le feng le ngaka kgolofelo ya gore o tla kgona go mo thuša ka baka la thego ya family ke bona malome o ka re wa bolela mo e be ke kgopela go motlatša mo ke no motlatša gannyane mola go sela se bonang se sa gore o ile a re ge a fitlha go mokgala ba gage ge a apere motlamo a re ke kgopela gore o tlhokole ka gore ga o tsebe gore motlamo motho o kgona go direla ona a se a lokologa so go tlhakana le nna o tle mollo o bekua ga botse ka lapeng la gampebe ke dikgaetšedi be re le masogana mabedi o mogolo o rabeše go šetse nna ke last bone ka lapeng la mokgalane ao a gone kwano a gone tlogolo se se tlang ka gae kana o bolla ka bana ba kgaetšedi tša gago ka bana ba kgaetšedi tša ka straight ba tloga ba ganetša bomma bona gore no le ba ka malome ga ke tsebe gore go tseneng ka gae mara le ile la kwana le ditlogolo tša kgona go leetela la kwana ba re malome bana ba go tloga le go tloga batlogolo ba ka bomma bona le ge ba ba bereka ba le gona ke re motho belegela bana ka gae ba thoma tla tswa stene ke thomile ka di-taxshopo ke di direla ka gae be ke sa kgobokeletše ka potleng tlogolo tša ka be di iša ke tšhelete tša ka sekolong normal ge e se ka uniform ba ba go se nento ba e tlhokang malome o nagana gore dilo di senyegile kae ga ke tse gore ke tlhare go tseneng ka gore gone bjale ke re ke theeleditše ba laola bomma bona thata a ke kgone go kuša gore e ka be ntho e no ba e le kgopolo e tswa kgopolong ya bana goba e ka be gone se se tlhakatlhakantseng ka mola motseng wa tate ke no ba ke sa le moo le nna ke ipsine ka lona le ge ke bolela soga ebile ga ke thabiše ke selo ga gone wa tlang mme ke ngwana motho le wena mme wa e le sa ye lapeng la malome mata a kry-ele mmatametse le malome a swarelela malome bana o ba rereša ga re a re mara nna a se nako e ntšhi a ke ne kgwedi tše ntšhi ke sa ye ka gae ka gae be ke fele ke ya e no ba matšatšinyana ke a kgola ke ne 5 months or 4 ke sa ye why o sa ye wa bothata bona bo go nka bolela maaka o re tshwentse malome a re tshwenye malome o re ga gone kwano ka gae ene taba ye wa e bona gore jwale e tswela pele ge e le gore go na le ntwa koko go kaone le bolelo wa bona se se šwile wa lla go bontšha gore go ne le ntwa e leng gona e diregang fa se se lekopelwana leo ka pelanyana se se nako a rena re šhaletše ke 2 minutes go diragalang ka mola gae nna ke no re go thoma go hlalefa ga ka ke tseba ba sa kwane vele go pala go ile go tswa gore go swantse go rekiwe pudi ka gae a go swantse go rekiwe pudi wo mongwe a re yena if go iwa ngakeng e so a ka se be gona ene o mongwe o re if ngaka ye so e nyaka ke motho moso nna nka se be gona le go njwala sanga ba hlapa le swiswi e le family le rena re a tšhaba ka gore o mongwe o tlo re kua o ska ya mokete o ria so kua o ska ya mokete o ria so o sa tsebe gore ba bakang le a loišana
no ge ile so e kaona ba gatlhane ka mokana ga bona and then re tle re ilokiše taba ya meropa mara ke seke ka re mara mmagole ke kgopela re o thuše mmeola ke nyaka go bona a fodile a etla mo go swana le wena a re ke tlile go leboga le golile ke fodile and then o sepetse sepetlele nako e telele re swanetse re kry-e gore sepetlele bona ba bone jwang and then o tsebe gore treatment o mo fang yona e sepelelane gabotse le ye e leng gore ba mo file yona kua sepetlele ka lebaka la gore wa mmona gore ke molwetse wa tsamaileng nako e telele sepetlele so sesi re tlo go thuša go diragalang ka matlho a sharp e no ba gona gore o no ba o kwele botlhoko oret a gona bothata re tla go thuša kere Ke gopela go bolela ee gannyane Okay. le ena o ee ngwana wa ka ga a kwane le buti ya ga a kwane le sesi ya ka e no ba tlhakatlhakano ka gae ba ka se kwane kokwene a ya tshwanela go go tlaba a ke re le wena o kwane le bana ba mmago aowa ke kwana le a le bona kwane malome se o se fetsa go bolela gore ga gone kwano ee aowa re lebane kwano yona ga ego ka baka la gore ka gae a re mara yena koko tama ke re o seke wa tlaba ke ge bana ba ba gago ba sa kwane ka gore le wena ga o kwane le batho ba gene ge bana ba dira ntwe le e dirang gonne le wena ga o kwane le bana ba mmago mara o kwa botlhoko ge bana ba gago ba sa kwane gape o swanetse o etsee go tloga gona mo gore bana ba ba abetse rena bana ba a ba tshwanela go kwana ka re le rena ga re kwane batswadi ke di-role model le mo baneng ge motswadi a dia sengwe ngwana o a mo ekiša ka gore ngwana o nagana re ke ntwa nnete ka re dia ke motswadi ya gage so ge lena le ka kwana le le bana ba motho bana ba lena ba tlo o kwana go ne re ba ka se kwane ka baka la gore ba tla ba bona gore lerato le gona ne le a le phediša moroka ka 2 minutes ene koko o swanetse o tseba gore sona sello se a sellang a re bana ba gage a ba kwane le mmage mo a lengolola sello the same sello sa go swana le gore lena le le bana ba gage ga le kwane so bana ba koko ba bone lena gore nnete ge re ilwa gore a re gone bophelo so ge lena le ba bagolo le ka tlogela golwa le ka lapeng la gago ntwa e ka se tsoge e bile gona magagešo nna ke a leboga go sa re gona re a hwetšagala le ka tla re tle re kgone go le thuša ke kgopela le tsogele forogo magagešo ke kgoneng go no re le lena ka pelanyana ke ne mabaka a santse ke attende ka 1 so ka kgopelo malome ka kapa ke leboga batheeletši ba moitse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ke lebogile kudu